whaatuatua pe an whianga iai ni yaso. Malo le tapuai, malo le onosai, ua wha malo fo ile tauatai. O lea fo iwa amatalia le au onanga le. Mauto Samoa o vi inga o le atua. Lau li tio whaafongafonga le se lau tasi maleiva whaamo. 2PACR tu sa o atu i Bankstown Sydney, Australia. Mai se o lau mai mua mai lunga o pinga ta whailangi le YouTube channel. Le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs. Iu fo alofa ma whaatalo whaatuai au na le atua i so se whata whaitaulanga. Ma alo le so i fua manuia. Ta ton fo i wa maea. Ngā luenga o le ne yaso e ala ile. Veloino le tau le whaatuatua. Ma alo le ono sa ia tau sunga mana i o tau whaltua. Ta ton fo ia ina isi. Ei fo i ne fia ni ne yaso. Eo nisi fo i o sunga i whawhia ngainga mana i whalitua. Ei fo i na isi ma moe ova fo i whaalongo tāni ne yaso. Ai ma alo lava le ono sa ia tau sunga mana i o tau whaltua. Le fai ngofia ngā luenga o le atau tua i le atua. Ia e on sa i pēm to anga talo i le atua. Ia wale fai ngā tau nisi o lafu mga moe. Whatalo fafo i le. Au sina o si o tātou watunu. Oe o lo tapu ia fai va le atunu i le aso ma le aso. Ma lo whaaftai te o tauta mama tina matua tapuai. La tauta pua inga mamalu le ai umanui ai fai va Samoa. Iso se aso ma lo whaaftai le tapuai ia te o tau matua. Whaatalo whale pa iau a inga le mamalu le whaafale upolunga. Whale tua matausi. Me se le mawalunga o Samoa o e o lo fia. A vea le maotau Samoa vi ingo le atua ma la tau li tio whaafongafonga ia sata itasi. Wha malo le soifua manuia. Whaatalo whale mamalo le atunu o lo mai mua mai. Lunga o penga ta whailangi. Vea lava se tafa o le nei kilope o e mai mua mai ai. Malo lava le soifua manuia ia te o tau. Me se whaatalo whale tātou tofi Samoa. Le ngalo li loto ma le nganga o lo iai a inga uo mai e masani. Talo fai au na le atua o lo tala wha auto i so se alalafanga, so se afio anga. Ona o le tala ina o le tala leia le atua. Ma lo on sa i tau sunga mana i tau faltua. Fai ngatama fi tau le ngaluenga wha le whaatua tua. Ia pa le tala ina o lo na fina ngalo. Me se la le sau wha inga tamama tina malo malo. O e sa fita i tunga i tau sanga ua mawai. Wha nau manui le atua. Wa se manui o Samoa maai ngata itasi. Malo lava le soifua manuia. Ia te oto le saufa i ngata mamatina malo malo. Whatalo whawhaalo alo le fionga le au malo su tātou malo manana masiofo. Me se fo i le fionga le palimia malona whalitua. Minstar kapeneta. Malo tautua atuno. Malo fo i le onosai. Talo whale. Pa i o ainga ma lātou tama o tama fo i ma lātou ainga. Le uso ngā pule matu mua i tu au ma lātou ainga le tai ma le va au fonti. Sua ma le vai whanua fofo ma i tu langi sa o le masale au mua ma le launiu na sailua. Fio whaatiu le la au nā motasi to o whale ula ma upu ia te oe le motasa. Pa ia nā ma le whaatalo whaalo alo. Ia wale. Whaafonga mai le ne yaso. Asalo na tolu ne nei o le masino i ulai. Lua afe se funu ma le valu. Ia le wa amatal tato por kalame pe o na masani ai. Ina ua sfunu ma le ono minute wa te ai nei le itu lai ono. I sini Australia nei. Whaatalo whaatua i le nganga whaalo alo i tau au au na tau tua ina lo fita mafuta mai Samoa. Whionga tapau whaasina ia to le fua nonu malo sa ia. To le fua lua mo le lua. Ia me se fo i le insinia ia Mike. Malo nei tangata iringa noa ni tia sawa inaya. Malo lava le on sa i lau sunga. I lau whionga tapau whaasina. Ia malo foi sa noa le fu whaafonga le atunu le whaatalo foi ia wala tusa awal malu. Tulanga foi le tauna ia me se aia lunga le ea i teimi whaapene. He on whaatalo whaapene malu le atunu. Tusa ia wala alo ia. Tai toninga noa. Le na ai lewe tape sila ia pe atu sa maso finangalo. Ia whaasolo le tapu kalame. Manaya. Pesila le mai le ekalesia ka koliko i o si fanga i whalatai. O le pese wha mai e mamalu le atua. Manaya se whaafonga mai eile. Pa iau ainga.
whaafonga matangofi o le kālesia kātoliko mai siwhanga whalatai. Nā sātou whaafonga mai ina ua luas fulmane 2 minute ua te ainei le itu lai ono. Whasolonga tātou pōkalame mo le ne yaso. Whitalainga i le whonga mua le vai maunga le tau whaamultalo ma le tātou titi sal malosi. Ia o loo lango ina nei au nanga ia sātai tasi. So mal tātou o oi mal tū la whono a fionga le whasalauta le ainga sātou i mawhono ia po tapa awale. Mali e toa tau la papa le tātou loia ia le o tasua tele. Oma so mal tātou motu ngā awha whaale nganga fia ngai mali a fionga il whamuina le ana tupu fia pasta manuia Samuelu. Ina solo le mal tātou whaataltal noanga mse tasi fo ia sui o le SSIG mai Samoa. Tātou talafou. Aso soifua ia mai se o aso whailonga ina. Tātou pokalame nā Samoa mo le nei aso. Nei fo ia fiafi. Ia e whaafonga mai pe tātou musika. I mole atua ia lo whaanga i le mafuta mai o le SSIG. Ia po le Samoa so whaatasi le lalolangi atoa New South Wales. Ma lo lava le onusai. Ia mai se fo i tina matua ia whaumuina tavu i muripolo o liana lau pepa. Tama matua le sunga ia tuila epa fai ai mal faltua ia maunga mo le uso ia salusiva shek male no falo ia fa pe fo ima semi masera nanton leo sauni me tau fai pese mai le efa ka sai fasto tait vai te mio lale Jeremia ia le pese o le alofa o le atua alofa fua yes isa u ia mo le atua fo ile fasto tai u malava o lo mafuta mai le se la ia vai na lisa tanto la Luas fun maleono minute ua te ai nei le tu lai ono na tau whaafonga mai si ufonga matangofia mai le kalesia e whakasa e whastotai. Ia o lea taluai o lea ua mafuta mai le tātou titi sal malosi. Ia o lo o tau lango ina le tau tua le tātou au onanga nei le patalo fatua i foi i le mafuta mai o fitalainga i le fonga mua le vai maunga. Tau whaamultalo malo lava le soifua manuia. Malo fo ilon sa i nei tu lao le fiafi multalo.
lo se fo manuia la opción ai ngana ia tenan fo ia la opción ta pa sina la opción to le fo Taila. ma lo te wata i le ia so mana le wa sa u falo ta tu tu ia i malmata po i fo i le ia so to ni tu oi le fo i mana tu ia o ta tu ta sagala le ai molia ia sa te tasi ia na se foi fa i tau tanto si ai ia ngaluenga i faiva metiute ia le foi vai aso la amata ia mo de foi fa tai le long sili o tato wali lo tato fafo mo lo tato fale wa o tele lava tato te sa va lava mo fe ngai le tele le mato mo le manga o te upu fa tu masa eu foi sa luti e po va lo ma pu fa le ave fa me ave na foi lo foi mo su al pulanga tato companhia ti sa ma to fatalo fa tu ai ele fa fonga anga mamalo su tato tu no malato tu sa fa nga na le to le ni sa ma tu fa talanga ta wi nu atu fa ti nu te sala ala nga ti fia ma nga fa tai me sile le wa ma wala no tato ti fa so ai poi e lo le ma nga fa lo ina lo am to de fa Pa malo le fetalai lo fetalai ngal fonga mua le vai monga mutalo tal tonu ya le vu fa fe lo ai mamalo le tunu ia o tatou o tatou pokalame masani ai tate leo tatou pokalame se mafai ana falau iloa mai vole o talonga lea le tatou a le matou au le chief ma le au a le au tatou ia pia o le ios Fastai ma mo sirfia o tatou tunu o lea sa ia le talonga po le na tu o le vai aso le nei tau ai o na tau nuina ai le tatou final ai mo sirfia o te loa le mawa ini so tatou tunu o ilonga o penga te failangi ea o le sa ia le talonga po le lalo lua su tau sanga ea o i au te kasi e la talonga le disi semi final le sa iai ia o semi final na le wa le mafai o le tau nuina o na le pile sa iai te ea nisi o lo foli ia o le mafuanga la na le sa ia le fufuanga ia o le sa pa nuina ile wa ia so le na to na tu nei la la ma e ta longa na o ringa mai foi lo manu malo ai le si al tato chief ana ia o sa un netu la ile final la lo suto sa no wingo ta o au mai lalo le under 20s ia ma tato au ia le ko i lunga singa i le vanga mo lunga fo ringa mai la o le a ile ngate le lua suto sanga ma rai lalo ma singa ai o le ata alo mai ia kalapu nei ko a fo yo au ne lua ana ma vai manga ia la wa ye fo fo ringa mai le na to se mai nei wa le na mata watu i tato wa fo ia il nei aso le na fai nei na lo tu nei fo ia le vai monga i fo i mota e kai si mota e fai la tu to nai o te lole fo i ole o nai suia inga ia ona wa fo i wa o tu langa le na tu le mai lo fali o ia pe o le na ma wai e li staronga tasina fa tau ina ali si talonga ia ele fa tau ina la ona wa wale se lo foli na te faya oison ya na ma wa ina le tasiale au lena pio le sa ta alo ilava ia la to ia le under 20s le na ma lo ai le awa le vai monga ya wa io si la lo su to sana ai sa ela le semi final na ele vale o tato au le ta alo ia ana malisi foi au il semi final ele pato no wina ono le ai o se lo felisa to telefoni sa fa dio la tu finanga le va ia poi se au le pato no wina ia o terminei le o matua manino tele ia tele lo foi te las finanga pa wal mele na ilo o semi final o mai na faile vai aso lento nai ia o pi folinga mai o le o tele ana fai lo falia mai fafo ia le lopo tasi le vaenga ia wa sai fo i o le ai fa lo ai tau me fo i si tanga sa tau lava ona tu pele ava no ai nei lo fodi nei ia fo i na fa nga ai o le ale tonu ia o le mea le li fo ai al me tau ele ngata o le tau atina ai tamta ala nga fo le tau atina e o tatu wa fo i
o tātou lo whali, peo tala tu le mga whaloalo to la wha. Oi zoli. On mo kwa panga kia lan me o yeri au la kapia ka ko walengi la furi. Ia me ngi sili na paingo fia wa kire ki ngange ke korengi. Pa ole me ia mala mat kula fong. Ia longo winga pe fori nga maila ya mato nei. Ole kele ma ko la furi. Ai le ka unga vako e ka kawanga fa nga ia la furi o tatu atunu. Le se mena a ko e fua ma ko la furi. Ole kele ma ko la furi. A lau ka kalo. E ka kawanga fa nga ka ko la furi. Ia, e sa unanga pe o ea foi. O mo sirfia, e ina I tātou lo whali le o i nei. O ia nga I uso fo I pe o sunga ya tu komiti ma. Isi fo o tangata wa lava le tomai. E ang kele anga wha nga ina I fo I kālonga fo ia le. Kei tō fitu, o ma I fo I landu tu le mai. O ia, e pe a le o mautu te ea fo I le fo I la matus. So poutu I fina ngalo ale wapi une pe se mafu anga te tau pa wale ole vaenga le matu te ilo ia le mafai ona fata unuina ia isi vaenga pe afai alo ia se fe senga a fai alo tu langana ia bat sa ole manatu tato po kalame a mai la se fai fe au mai o I malua pon me tisi po o kakoriko se fai fe au e loa tu la fonu a tonu e wawo amatan tau le tonu le tato atu nai la fori ia e loa meni la fori e o tato e tatau na la fori ina tato talom e tate whaano noa fuina le I le mamalo le o au la kapi tau na ave lato whaatu tuanga I tato la fori e sa le sa unanga a to la fope o tulanga nga a pe foi ona ele lo foi tato ele pe solo usai po ni si foi il mata un aiuni a fai mo fie foi le na ia fea ai o me ai motino o me ai tupu ele nei la la ngele ase me a to ale ka o le ia fa nga ina o alo fa na o le o tonu foi il tato wa le ia tato lo folia ia ia te o tulanga na ia io tau pole ina isi vanga ia ni te ole o le fio te mantua ia so ia na no walo la kapia isi no sa vai to la po ia o un mantei mo talonga ma to fo ia kala puna sa foi sa vai ele falo committee o no le la fali fale fia tele ia la mai mo ia kinga o ale pito le ia ele foi na ile la fali le talonga ia uma ai ava vai pulo wala la kalo le pico le nga ili al file lo fori wo mo elo falo komi ya ale lo ko so da te ai vai tawa o le ko fa pega ngi yaso o le nga fo ile ya e ka fa wo le la o ina ile nga te la uta po ya o kamaka ya al mesili le ya ma o ina ita to lo fadi ya o ke le makwa le lo le va asa fa ale fo fina ngalo le tunu yo le kau fa kuai la nga ole ole e ta longa la e to tele istanga tole ole sinia ele ale ios a mai monga a pena fu ya ana ole se la na wa le vea tu ta ko au le samoa nga malanga tu stadia e la iso la to na wa na ia ta si ia la ia ele va nga le ngi ia ta ko fa no me sili le fa tai le tua no umbangile le kai au ia po ana po ia auto ia ka longa le misia mami ia ko foi mengis ia fa matango fia ai ta ko ka longa le faino ia nei vai aso manga fa lalo ia ase longa la e faile melenga faile mato au nei New South Wales I la kun selangi ina wa pikin mato au ia wa tele na faitio la foriva pe fa au la foria kun selangi ia saulo le mato tama le o fitla saulo fitla nga saulo piki langa team fai le au New South Wales fakari le la piki le mato au piki la vanga ia le au le mga ngiskangaka piki la fa mai ke mga piki ia kamaiki mo kamaka alo ele loa kakao le polo la le po ia sa fai kio ia mako ngei la ikio nge kameki wa piki le fai au e wala le mga kupu ia ka alolole au la iki mako mala au polo a fingale kunselangi ia ngale lakwa mbako kamala iki fingale kai duas furkau sanga furkasi ngale lakwa kakao polo ia laku kakao polo ol mela le ngi ka ko mangsamoa e kakao nga piki ka nga kai do kakao polo la po
Nia lo ka vai nge ia ele le o sia mangi o le mo i lava la fu mangi so la ka pia sia mangi. A o se fa kuanga la vai ke. Au ia fai ki o la fori. A ka ka o le polo la po. Ia e ui le. Ia la le vai aso. Ia na ko fai le fa pala le home my host la fa ka di si le ka pu inga chief mo le vai aso le na le o ke ka pu i langa o ka ma pia. Ia le foi le sa ka alo sa vai ke no po sale longa de po sale longa le sa ka alo ai a nei tem ia le foi so i mata sala ia sa no mai multalo Pavitai okay lo alto tele tangata le mata wina ma tu tai voi ta longa le fai unga le vai aso wa o ta u ai o ke fa tai fo il pulenga foi le awana le awana ki so le to tele foi na committee ke masangi ai o le culture o le unga foi kapinga ia ma uma e o foi ngai au ia mai kua le si awari pata ma ngu ia pale ali mala tofu ma ngai ia ole foi ole culture ka fai e vai tamai na pio ile u ka kapinga ko ia ka ko au o la fe lo ai a fe lo ai au ia le ai ma wa au ia vai mo ma na lo ma wa ko inga ka longa foi le pika wa ia ko pika mo singa play voi le super sulima ia wa ka longa ia e mo iskemi ia ma le fo ia o aso ia ma ko ka longa foi te ka alo ini o aso ia alu ke va ko mo kasi al ele sa unge algo kemi wo wa ka wa ka alo polo soli ka alo la sko o esa ne mai kai ia ona foi mera ia o alo al kupe o se lengia ia fila le ka faile yuni ko tau fa fangule le vanga le motato ia kalusia ia nga ia e mo ka ko mamsa mo wa mata wo foi ngei wa mo mangilo tu fa ko maka ku ka longa sia maginta ko ia e fa ia lo fa pe afu i ko sanga wa o ko jiki va ko sanga ka aloanga isi uso lo ye temine mo au nian pisu i fo ia foi so ane o so wa ka ule ai si ai sto tele ngai Australia ni sila ia paula vai pula sta fune la lo ba malanga fa lo ne amo ka ngol la ka pia kia wa ia loko kele ka ko palemia ka mafai fa nga ka ko ka maka alo sa mo e ia nga kele ia ka mika alo nge le mo la ko vango ai ko pela vango ai ia lum fa nga sa mo ia nga ka ko we nga ke malo ai le ngau ke le mai lunga le vai ele se kam ki sa mo ai ele ngau e malo ia ngali kua inga fa pe ingu pia ia ele ai se fa maongi ia ele o lava se me ave ai mai fa foia ia kama fainga alo fa ngau sa mo ma ko ka po ia ku pe vai e ka sanga nga piki maka ko au nga piki mai sa mo nga sa wa alu lunga ka va ka ko le lua i mang sa mo ale sa fai ia William ia ko kikia pasila o kusila fodi inga apalai ko le ngol titi sa fa au ia pa ia ko le ngolo so wa la fodi vinga le ki man ko la fodi le sa ia o set le sa ia so ia al pe la fodi a Samoa College ia la fodi la ngai e la fodi nga fa ia un kadika o la kikia kwa va ai lunga le uo ka pili le fodi wa fase boka fase la o mota nga lo ai le sa o le lo sa nga polo ftalenga mutal o le mo ka tenja sa menge o ka maka alo ka ko e ku male ala finga le u le la fa ka ke mi sa vali mela fodi ka vale asi ko ngil la fodi ya ka si ame ko ku punga menge vai ke ya wa ke le nga le to supu ngai temi wa mala ngai tamka alo ape o mai moa le ai kau papena ia o nga wa ia le lo ma sa o pena o le nga fia o le fasta i o kau ke le metalin au ke fa kai nga Yusuf o lo mixed management le lango le au kai kas ia o kapena nga ia pela ru ngolo kala vai mo ia se nga vai ma kololot ia le nga fa pe ka uma le anga ngafi wa ka uma nga ka me sanga ia mpata pe ia le vo ele foi ngo fia ka usinga ia wa ngo fokasi ia mata usima korin ia ka si ia le vai ia fa uma i foi ia ka me sanga le le ko mangkuang ia
ia le sia le au mai o ikua na le ka ua ngu ikua nga mai no le au le bom apu le au vaiala ma ko la ia ko e finga le fuki le vao e whakekali ke mi skoan ma ko au vaiala me la kupu ia ka saulia la fai ko nga ka ma finga le bom a la fai le fongo le au le mai kua la unga makai ala ngofo e dingi bom up nga uma la unga makai lunga lon malai ia fa mele au fa mele ka makalo lo vaiala o so ele bom up le au la longo vinga ko nga longo ko kupunga menge vai ke mutan pi usika ia ku kamaka alo ia li fai pule ngu ala vai mele au ia pio e ka kaunga ho lunga fa masangi maso le la au ko ngol malai ia longo ko kupunga me longo ko mbo nga filosofia nge vai ke ya me asa kupu ya so yang ko vai ai te mo le ka longa ia pa ya la fusu le fai subsidy games doat mal ko vi ya ko la mera le makaka longa pe vera la kativa me me matai o ko ia aua nge fusu se si ko la kapi fai lo ka longa mi puria aga vai ko al makai ho le la ko foi inga fa au mai fa lo mo le ka are ko mala makai no me no bueno gente de cara le fai ka mai tira makai ya bueno e la me avoga e que kusa mal me nga kusa ku pole sa Pacific Games ya le wa mai ta hiti ho ia ma ko ke le fuso o a fuso falapi va ai kwa me kala ka mari o de ka o so ga o ka mari mai o to me mo ka me ki vo usa o ko uma ka me ki o ka po sa mo ka po i ma le fa lo o ne ese aga va ai kwa fo le wa do ka mi sa ko ya va mai fácil fácil para cá o tá por cá ele foi eu já com ele esse foi em alô mal chamo já tá o alô falou TV vai para fora se tá tudo ia fa tai leva mo ta lai ta longa fa maru tu foi o so fa se ia ta total lai ta longa ia fa funga foi li maru le tunu ia netu la ia te tai tonu ia le leva te le leva ta temi ia mai foi ni ta fala wiloa ni me foi ia me se foi ia po kala me fa ta ti o ta titi sau ava foi fa funga angol ta tunu falta tele la opción esto de fora ya tenan foi la opción en no ma fa funga na ciudad tunu o le vaiaso le nei o tato vaiaso muli le nei mo tato salts o tato fala no foi le more for your family more for your family ia le la na il tato se le vaiaso le to na to nei le fo la mo mai tato results ia o lo mato watu tato lisi ia to lua ia Samoa na manu malo mai Australia to lua Samoa na mo mai New Zealand to tolu ia tonga na mo i New Zealand ia tasi papuni kini mai Australia tasi le fiti mai New Zealand ia male na uru mai Australia el mato po kalame vale to da fo sa sinia i fo el malo tanto tunu wa me se ia tato ia mai Australia po New Zealand fo tato le na top up mai telefoni nei wa pe o le ayo te mo tato po kalame ma tu te ta u antu le numera ia ma Australia ai lo tonu po feo Australia mo si fia il tato po kalame ma se fa fo anga su tato tunu fa malu lo to ile va na sa ia el fu fanga va aso to nai wale isi si manu malo o fai unga la le ia le tato results o la to la ia mai Australia o le numero le luas futa la Australia le na manu malo le numero Samoa fitu lo valu fitu wono tasilua e luas futa la na la fo mai na o sini ne manu malo tasivaga o le numero le na ta mai pe o le na fua mai na o loto vale lino loto vale lino le na mai na ia le fo i mai sini le ala o man malo ai le numero Samoa na fitu lo valu fitu wono tasilua apa ile tfalo lo mai ia le fo la o mawala no ia manu malo tanga le ni nei o lisi numero o le afoi o melepone o la faele matafa o matafa ia o melepone la le na manu malo numero fitu lima to 5 valu e luas futa la foi la Australia e na la fo mai nei
ia mauai le tosu mai fatala fitu tasene i le credit le apea fa'aliliu foi le tatou exchange rate ia ma isi no me ia mai New Zealand ia o New Zealand to North Star Wars ma Mauland Sam ia mai o kilani mo Wellington le fa no inu mea a so tai foi tai a mo sirfia na tatou o tunu o sini ma Melbourne o lo to valelino ma la fa ile tafa pom tafa la to la yo manu malo tatou suie me Australia ia o manu malo tatou se fa I o foi ma tatou more for your family promotion a sulu vai aso le na yai a fai manu malo lo se la tala Amerika ona fa di liulo le ia I le tatou tupe Samoa te la lava tai lima se la tala le a yai a mantua foi a le lava le rate tatou tupe Amerika no inga o watu man lima se lau ia o le fai unga lana na o tatou sei ala ngā fia mala ngā whaatai leo fo e mata watu ia o leo o manu malo ai se tasi mai sili whape fo Melbourne malo ta puai malo ta watai whaatai lango I tatou promotion nei moa for your family mana whaalo to le foa inga no ia me sili leo a mai e malmanuia le tūranga e whai o mai ai e lua mātou sui o malo e li mai o Melbourne ia me se la mta whape o tau masani e le sui lea le mele so ta fawa na po o le fai poponga le ai e lua ia matai ta o mai I le mele so I le sifono e lua fono e lua foi e tangata so fai am ta fa ia ta ton ai o freni le o malo mai ia a o le tulanga isu tato tulanga isu tato fala wilo wa mai le tulanga tato TV lo fanga fo tato TV lunga le mele le pa fai ta longa ia multalo ia wana saunanga a telefona o le lava e whanga solo tatou TV o le teimile nei wa whaisina to telo malo le tunu e a fo e whanga ina tatou TV lea ia ona le televoia e le ngata I tala o le tau ia o le tala fo o melo tupu ia tunu mamau ia mese ata alonga e ilisi vale whawhanganga se tatou tunu e ale na isi uso o nai to mafo ina o mai ia o le ofo inga o foi o mai fa e me se ala usene le culture mai siwanga o mai talo mai fa mo ia ola la tu TV ele o mal final soccer final soccer le la ta lo mai fa lani ma ko wesa ia pe o le ta uale o ta tu TV marisi vanga e tele na sa o ta tu fusuanga e o ta to pi tele ta longa ia malikele o ata Filipino ia fia ia tinam tamai nei wai se foi vaanga le nei tolu tu lale o le ata Filipino le se vaanga o le ata misi ele mata tanto tunu ai lua tu lale lotu ia wa pai to inda ma fa ai wa launga sai fia pe se foi ale mele nei o tangata wa pe ole tala le ale a Filipino e olele wa mata wa tangata ia ngo wa kilete te o mata o no leo se te ia o no sivisia wa e pe vo lele o aso ia o te mantua ia fa ia elitio ia tato fa itala tamiti a pa mama ia a o malta fa tala tala stona I tu ta lo le liswa ia pa pengala la lo le Filipino lengi ara ka uala le o le tato TV nei ma ko hoile ele kasi la ka Filipino le ia ko kiki lua e ia ma ata India ia ka ko ki nga le malama I vangi fo fa ara su tato tunu ia fo isa nga wala e sa no I la tu wa fo la tu fo nga na me se India ma ia alfa I ka wa subtitle fo le ka ko la lo e ia fi alo ma ko pa wa ormentawa ia nga la I to ai me se ai ngoro ku ai e mamau tua le coverage o o local TV ia mana falalo ia me sili ale adualo e lumar tam final tato titi sau me se foi a tulanga me fovolo faali mai ia taitonu mutalo ia e nisi fala wiloa ia na le moltai tu lai le ta temitele fa penanto e fala wiloa mai ia ale ai loa ia tato e fura I foi le vai aso le lofa ma le le tua ia mai fa ma vai mai fo ia po pa anga le tato po kalame mo e fia e fa no mai lo si fonga e me si fo e lo na fia malama I le service le tato titi sa ne tu la
whaftai. Ia, mo le silifia tātou tunu ia o nisi fo wanga lo au na iei ma fo i so ne tātou titi sao. Ia e le mamalo tātou tunu le timinei ia o lo whanga solo pea ia le na fo i le tau wanga le star search lo ngalu fatasi ai titi sao ma le fo i ma le TV tasi. Timinei ia o le ala whanga solo o le mata watu i le TV le tau telo ainga. Olo mata uma star search le ia o so soani le titi sao e na ia tau fai whanga ai tā leni ia i o tātou tunu tau fai whao lai tā leni ia long whanau ia na ia maua se manuia i le lumangai ia mo tārin pesi o le waangala le o le whanga solo i lava ia tātou wafo i le tātou wafo i promotion voi le super seki Peter Plans o tau mo sil field tātou tunu o lo fo malanga mai ia alo amata tu lava le tolu tala le na e kasi le aso e lima se lau a kikapai e lima tala ia e wan kikapai mo tolu aso ia ona va solo le sfuru tala e fitu aso ai 1.5 kikapai ia o atu le lua su tala e su lima aso ai fa kikapai ia male tanto wanga na muli e lima su tala ai iva kikapai mo le tolu sfuru aso Olo ye foi la matato wanga le tele na faanga tanga te po ia o le sululua ile fitu taia na o le lima tala to le forme na noa me se fa fa su tatu tunu na o le lima tala ai te maua ile se fulu kika pai no winga e te fitu faanga kika pai le po atoa ia il te manto foi il taua le la to nei ma tātou le Australia wai mua mātou i nei. E la lewa tāle le tasi le tolu i nea mātou. Ia patua tāle o sulua po le sutase o tau. A mo nei teimi o tawa vaenga lewa umana whaalau i loa. A tau no i whaleolo le tūtau mtau na il tātou ofisa. Ia po eini si fasili tātou telefoni. Mai lau ting telefoni te tala le tātou network. Mai na en fayan whaangalau ting telefoni nei. Ale maua tele o ting telefoni nei fayan whaangaina. Vai sau sing kāde whaatau. Ia na whaangalo le tele o tātou whalau loa. Ia matau sawa tātou interneti. Ia ile te nei turi tā mai lewa yaso. Tono foi le ala fono ia le paa mona vai. Ia o tātou pulenga. O le alis tātou promotion e la so mai. Talo se ia na te le se fa mama venga vai mo moli ala nga fa tai pa ia so tatu tunu wa fa la wilo ale mo for your family pe o le sa aven fa mo tatu tangata i sa mo le receiver po tatu le o la pa au sa mo ai pe ave alta after tele ia i senders ko la to for your o mai tatu topa e malo ai tatu o la tala le masane fa tanga le titi nga fa tai le tāu o sao pa ia o se tātou tunu o loa lalam papa alfa e foi teime e foi tau se tuila maape ia o la fonga foi anisua faale i lungo le ea ia malato foi mei le ai se tāu o tātou o loa lalam papa alfa ala utala alea te le i o le sao e ngata i whaala me lagu painga ia e mese le telo wanga le ala foi le sa matau e tātou pulenga e o tō tena tātou tangata e sao ele e lele alto loa ia ma au le vai ta o tātou aina pe o upo tusi ia o le isala i lo moni lava i tala non whambalama ia mato i tepa ia matanga i mai le lo mo whapena foi ia la nganga le nā mo nekei ai mo le tui langa whaftai tele e ngā noama to le fo ia whaftai fo mo tātou pokalami ale o pai lau fona le tele o tātou vai mo tātou whalau lo tālo sia ia esi tātou promotion e la sau ia fa soa mo tātou no malenga fa lolo ia le nganga le na pe ona fa soa foi se temi wa tea e nganga fia man fa tai tele lava tātou titi sa me se lava lo talenga mo talo fa no mai lo temi e te share mai lunga fa manatu wa nei me ia e leo ano mai lava tangata foi e la tele o la tupe o tātou ia me sa na ia ta friend ta te loa ia mga mia lava mo credit mo tulanga fa pena ia le manatu ia vene ala leo e batu ele mamaru le tunu ia fa mama venga ai mesi we la malanga i Samoa ia tantonu lea ia
Tātou tarsia ia lewa ia so mutalo pe fa pe e o tu iai e to maua man mato toru tu la maua mai mato toru tu na ia mato pingo tu la ia pe mato man maloa tu le loto se pa ia Christmas e ilia mamoli atu danga fa tai le tato company me se foi le fa tu pe ina tato pokalame ia me onanga umalava ia vi ia le tu fa mani le tu ia ufta lenga mutalo pe na utu pe le tu le upu mfai ia na e fola no na fina ngalo te tono le kalesi e tu langa fa fai lau tusi o le ngalu ai lau ufta lenga ia me se foi tato company malos ia nei tu la vero le fa tava e fai masu le afionga le tau sala ia linga noa pe foi sunga ia Michael lo fai matato engineer e matou te whaatua whae me si fwoi mamaru leo tunu o whaafunga mai matou te whaatua whaatua i lau whatalenga mulu talo tātou whilua i vai aso lea pe atu tātou lea lofa mananga leo tātou tapau sida lang. Ia, whaaftai tele mo lea wanoto le wha la whapenai una whai manu ia tele whaiva matiu tele neve aso ia i lau whionga tapau whaasina teina fwoi le whionga i tau sala e mese le sunga le li insi. Ia. Ani tele fai un tutu ia soifua ia. Soifua ia multalo. Ia soifua ia. Toi 2 minute ona tale o le itu live fitu na tau whaafonga mai tātou whaalawiloa pe ona masani ai ma le tātou titi sel malosi le whitalenga i le fonga mua le vai maunga le tau whaamoli talo ia o loo. Whai pia masui o le titi sel i whaalawiloa mai a tātou whaamanuianga me se fo yo nai fa manianga mo tatou manai tatou a inga i Samoa ia e ala le se tau ngo fio me le wa ia ile ile ngata ka ngo fia o le mafai le mutalo na mai update mai talo la kapi talo talonga te loa le alu le teimio si tu la fale ia por sunga foi a mutalo le e alu ne fa matala mai me mane tatou tu faro le leia tatou faro lo me ia tu si mai lunga fa funga tu o me moniana me sa pe me vele tu pu la fodi ele ngata le service titi sao il fala wiloa mai mo maru le tu no no to e mai si me tu sa o lewa ngalu e fa lua le ftalenga ia mutalo tatou pokala ta sina tu silina o fia e fa wa ne pokala me ftalenga ia mutalo o se to fa te tala ia po se fa utang no loto fo in fa sa fu mo se me o le mesi me a fasilia to ia tu la fale le vanga le ftalenga le funga mo a fasilia tu lava e tali me lava me tau fai fe au so se tu langa lava la tau ta pesele ia le tala ta pese mantua la wo ke aka ilua fa so la kapia o tau le fa sa o ia tala wai e mo ia o ia na mata e o mana tua e la le o ke le silo mo kuanga o i ka fa ia inga so orka ko au stato au sa mo ia ele tio fo ina itama ta alo la fo ita alo male ia ona paua me wo ia mano se neta ia ele tio fo inisi le au mata i lo le ma kwa i fasaungi mata mtapua ile au ia nga manga faia inga le au ika malo makua ale faia inga male malai ai ile ai so inu ale malai so ke mi le kuma ye fa fo le mafka ia me tali ni fo ia ai kam fa melo makua ale malai ai ma faia inga ile ai so inu ale malai sa la cara sko inga e fa ko la le kulanga le kalo lo ko mai lo ka ria a mon ka alo mo taxi ka alo ko fo la ka pesere pesele sa unia ta fus pese mo ta son fo no wala ta son fo It's
Tolo minute ua te ai nei tu lai fitu na to fa fonga mai si fonga mata mo fia le Kalesia Katoliko mai tau fusi pe ona to fa fonga mai ai. E wi lava ina waleva na te el tau sang fo. Ia le wata to ye tau sang fo fa le malo. Tato ye il masina mo le. Amatanga ngaluenga. Ai le uska ia fa mai. Ia o fa pelo kalaga. Mo le tu fo ila lo fa angal mafuta mai. O le uso ia so o tawili ili fa moana ma le nofo alo. Ma lo lava le on sa ia te o uso le fo ia le to. Ai le uska ia fa mai. Ia o fa pelo. Fo ile mo le to lo fa anga se mato Kalesia. Ia pasta Amosa Silia Amosa. Fa moina ma le faltua. Ia me se fo se mato faltua malolo man malo. Ia ma wai se aso fa mui. Ia mal mato Kalesia AOG Warwick Farm. Inga noa, le la tau tapo kalame ma le sunga le lilo ia. Manai. Le te mile no malangai, sa mo se noa ma te talatalai, ma ufam talai la le mea le masani na u tam fai fa lewa tulunga le pulok tato po kalame. Pe tai le na mo se te mino tau i pu ele ia mata noanga. Le la fa pe a fingalo iai. Ia manai. Le la le vili le lilo ia. Tan mele Ia si mea lau whaafonga sa moa, tato pokala me o oe male tū la fono. Kalaga. Seu soli fa. Ko la fonga na leo whaira malo, le rua whi malvada. Leo soli fa vai. Lea lai be besi ele atunu. Ili vai ngai fa lo ia. O soli. Soli le uska ia le vai kasi o lua o kula fong fa vai. Se ma whai ala na e sau noa le soli lea. Le wa fiel fa vai le la fes la un summa dua ino fa vai mai nei to ina na tanga mai o fa vai o Samoa. Dana le ba le do soli o la no fa popo ni mea po wa. Kasi o lua le fa mai san mo kes. Le fa kanga e malo le pula fo le mo kes. Le la le winga le nga ke kanga. Nga le winga le fa mai san mo kes. Se longa molo va kol parok referendum on whakawhakanga le le winga o nga le mang ko inga i nga nu i le ele whare nga nu Samoa ngā lau ko o ko ngofo i Auskari a kau ke leo ngā nue le ma ngā o ele i ka ngaka le ngofo i Samoa pupui i a ko o mai na ko ele ia wa o ko suri o makai. Ya, ele faina ya gila upunga kole fonga e fa pe ai yo ole ngo fo skalia lesa wa fia ai e ke afia ke le ufio o le sulu kole fo ole le fa le ndu kole fo yo fa sko kai ya ele faina ngo fo yo ku a mo ele pupu ele awa e ke o mai e ke o so la lo malo vale e vai e mo e vai ya ku kele pisingisi sangue i fresco kai ia ngai papele o sol o famo mai o kuane ia vi famo e sa o susua oi o mo ke si o mo famo e la usanya ngai ia kuranga papenga onga yeli loko o la lo ie ngai e pui i famo au ngai mo iskulan papenga o ngai sa e kangia ke awa e kuma e koe marinho roi mai koe mangkuasio ngai o kua sa nganu rui lungo ngai whamu a leo le mwhanga e sau ia ke le whanolo o kua koi. Ia kuida kupea le ufesina o lea o le mokesi o lea sa mai pala mia e le o mokesia whanua e mokesi le lisi e mwhainga whapular kulama leo. Ia o lisi o lungo o whangua, ele o lungo o pika nganu i o lungo o whangua ele. O le lisi la, ele lisi inga se langi, e lisi le ele, o nga ia whai ai ia pisingisi. Wa lea e wha marorosi mai ele marova pia, ele o mo kesinga ia whanua, ele whanua. Lo mo kesi de lisi ale la wa sa no me ya i la le
leo te loi pe o ile la pe tatou Ele le fa vai por não me se tu vale con le fo ya e caria na fa mamma ya se vale eu fo ile o fion ele e vesa fa loi Ya. que lo le o le visi e fa vai lungo le ele fa vai lungo lan o le afia o le oi le na afia fa fengele pesa o mingi ko lo le o le feliz ya de la fa fungan malo de tu o le mokes po le a po kan kauma e mokes fa no fa namba ele mambalo malo fa pa mai o le mokes ele mokesino fo mo ele o le mokesino e mokesi de lis de la ma ke ma fo fa vai fa kaina mo fa man chote na no vinga la po le a la ko na fa punga e na fa no fa te le fo por le na de kan se le no ya o le mokis o le long ke ya ele sin kama ilong me kerak fa pe pasi se o skalia kama ilong nga an mo kesi fa ilong fongo ka milyon mo mo kes na ka ese le long ese mo kes o mo kesi o le long na po me la ka fa sai ko inga o mo kesi fa mo nga la nga yo mai pisi fa pisi e long ia pe ka será milyon o long ni fa mo ia mokesi de lis o le lisi o le o fongo ele o fai lungo se ea ya le mena de na psi de ko ila o film de do se I fa na marku danga le yo ya kia va e ka ke se fua ide fa puma o le mokesi o lo mokesi de lis ai se lungo se nga ka le anga fai ai kale ma na mele o le lisi e lungo o le fa sing sul ya sul ya ia e o mai pui awa a le yo a fai le yo le no ngoi le isi me fo mai ai fo mai na no sunga le ke o le ke mo ku yo skali o le so fo mo ai ya le la ma na ma me le si ba na le ma no ke ia le fa se e ma ko ku danga le e le o mokesi fa mua o lo mokesi de lis le la ma ma ku pero sa ngolo film de lo ya o le mokesi o le lisi o le lisi o le famua e leo se lisi lunga fai le ngiu kulo pe fai le ea o le lisi o famua le alau ngiu ia le alau mangingon me mafua inga o mga o ke pisidi aku la nga le confused le nkau ia le ama ku fifia ma ko ia fa berpa bia e leo mokesi o famua ia ai mokesi le lisi pau me fa popo o mokesi le lisi ia le alau le ke pisidi ko yo fa le ma fa o ngisi pe a fai o fa manga nga la fa pe e va le tu ili va le tu no e ma na male o le lisi e fai no e le se lisi fai no o skulu spai e le fai no le ia pe hoa pe o fa manga le ke fesidia ko na vai mai se fa manga I lau sunga li lo ia I so ka kumunga o ma le mea le ai a ko se si kupe le brain wash ai mako dio mala lamba ku ku aku o ala ni afianga o ni mea ni afianga le berkuranga le wa ka pe ngai le maro wa le fa di mai de maro I la ko pasalonga o mea ma wi le tunu ele fa malu si el malo se manguio se ainga e manguia la ngi fuanga a fai e lo con fai malo e fao e lo la con papia kinga ia o se fai fa malu si nga sawaia asoga fa vai mer con mis ele ficou ya le fuera exilfi la esa loco venga que fio yo skalia fai ara kinga ele ainga yo la o fongo mo fakau o moron fakau ya fongo oi a foi axil fia ele o akwang si kamalo si o ilo moka la mga oi foi long lo mok a fai ara ya a fai o ele foi a comilo no ngo mai le pek fa pe to le fo malielo final ela kapungin ka ko fale yang ale o ele comilo mo kes
Ya. E whengo whia pa whai wa ngai ke whio o Australia. Mo le whawhonganga fo le tunu. E whengo whia no mana malama le mo kesi. A misi kako relo o soi fui whafu. Ya. Lea wa mana ngama leide tasiri mea mga tasiri koila o fiona ni. Wa mo kesi famua. Ele o le sa mo mai ele o mo kesi famua le mo kesi le lisi. O mo kesi le lisi o famua la. Ya o ke lola se mea sili lenga whainga ka. Le la mako wo ia. Mako la le mo ke mo fafu. A mako kau fi ngau mai ngai la. A whamere sa mga paluia o ko ia le ka. Le ka alfa. Ya kaka pe whai o a whio whale lelei, mauka lelei, o lai lelei o ko soi fui whafu. Na whupsasang mai le kumu i mei o whaalam whaale mu na whupsasang mai o kokele o ka na ai mo le so kang Samoa E fufu a whapea mako ka apea mako kau pisiri mai lai mea ia. Leo mako kau pisiri mai mea ia. Ai la wale mako ka. Le ngaka i lea. Ia o fola le. Ia bele wa fola o peu lungo bello pa technology I lungo le bello TV meia o le boria ba ko boria se si o la pisili kau fa le anga ia kulanga o le ida bele ke kau yese si o fai kioma ngai le malo. Lá no hato na Cuba fomo. ya so se kumu fo ya I. e ai mo mo kura fomo a kau whaaleanga lesi uso kanaka ya o mo lia le o kaka ngai kau whaaleanga ai a whai e sa o kau whaaleanga ya o menga kau whai kanaka le o kau blea mo lia kanaka le kau whaaleanga ia kia ole mea kakare ele morir ka falianga ole defense puso ke aku morianga ole ke la career kura fongo ole truth ole sa a fai sa mele falianga merka ye con mi fa fuori fa msinga la morianga ele career el famsioma o la sa menga afan wa ko la sa o la se i morianga i ko ina i sa dungo ke nglosi moria il famsioma la mele moria i se amanga ka ye ya foi so pe sa o la moria a foi o manga ka nga fa pe se sa ya amai o la ko evidence prove e sa o la ko kala la fai skanga ka so fu o So mal fitu minute ua te ai nei nei tu lai fitu ia nao tau whaafonga mai oi mal tu la fono pe ona saunia matapenaina fionga tapa au whaasina ia me se fo ile fionga li loia le fionga le whaasalauta la inga sa tui mafono po le tapa au fo ia le mali e toa tau la papa le fionga ia le ota sua tele tu fele na o tau whaafonga mai I nai whaataltanoanga I wala walo sila fia I nai e tātou ele e mana o mia fo e lau fesoasoani na o mia tele lau fesoasoani pe a whai e te fia loto atu nuu ia me se fo I pe a manatu lava I o ele ia aua ne I whaoa te tonu fo ia ele ese ngol mele tau tula ia tātou ia man nei fo ia tunu tātou no fo ai iana I apoliki ana ia le wapu le lava palangi ali papa e nei tunu tal siela awane I o mai fa mai le ia tātou ia pulea pe tātou na ia tātou lau ele tātou lau whanua pe ona masani ai ia mea sa tau tinga ai nei tua ama awa tatia mai tia sa ia le intato masini sa ngalue ina ia whanua o le malosi lava sa whai e nei to ina tai le aso
Whamoe malo si mai le atuai. Whaatoa ia, whanua ma ele mo tātou. Ia, tarusia ia. Alofangia le atua si tātou malo. Tātou maua pese malo sa o loto. Whaavai le atua e pe ona ia ilona. Amatanga mainga ilona tūto atasi. Ina o sifuruma le iwa minute e wate ai nei le itu lai fitu. Ne alawa tā pena mai le tātou musika ta pāu fasina. Uma tātou musika. I o tātou motu ngā awhawha le nganga. Saunia le fionga ia whaumuina pasta manuia Samuelu. Ia pe a umal tātou pese lea ua tā pena mai. Moli atuai fo ila alo whaanga. Le fionga tātou loia ia leo te suatele. Te ko le fionga ia sua vive. Ia mali. Maro le ai ngali i Samoa.
Ua suma fami no te ua te nei nei tu lai fitu au e mai moa mai pea i tato upenga ta whailangi ai me se lau whaafonga mai le tato le tio le tu PACA se lau te si male iwa whamo pe i ona masani ai i a sata i tasi mana ia le vi ingo le atua whatu a umatu nei man mana ia le mata lau whiunga ta pau whatsina mana ia fo i leo nei te neti. Yo, ninga noa, o le susunga ia whaavai, le ngola to timo Kirititi family, o whaavai Kirikiti whai o si uso lea ta uso atu le tamale, malan whanau lea, ne ona alo i to toru, ma tama to tasi e lena leo sau le tama, a lo sui le, ma ne ia, mato ola wale Opera House, tua mai lai le background Opera House, ma ko hapu, e me mana ia, e wai whapalangi, na e mata, e ne se mata muri, e pepese ata maiti, ia masio lato tama, mata o mama le sunga whawhenga ia pasta sofitu, ia ma le e karesi atoa le au whai pese. To hapu e o ia lato pese taito tas. Ia e moli ale tol pulo, i le tinana o mea ia tato, pi mama, i usuvi ingo le tua, e le kalesia luto sofitu, e le mama, fie vi i le tu no fanga fai tele ia tesi nava ainga sau iai matolia foi o la tau le aso fitu o le aso sa la tau ia e tu sana o le aso ngfua e na mato le sa mato le alu le lotu e mato le o aso ngfua tu ia ioi o le kai fala nga kala ke fa fonga le tinu la mela wa song fu alo te lo no fa no le lei ya cheni le la walu na mali fo ye ya cheni o te adu le la wa te dotu adu pu e mena ala so lotu da so sapati vai te ata fua ala so lotu sapati da sto na ale to te lotu da song fu le rata sauna si sta pesi ma no ava taila o fionga mele e se lo fie ta pokalame o fa la wilo ina vi ingo le atua vai o meni ata fa ilo atu i asol vai aso e pi le fie ta fie ta le fa longo la to i pese o le lalo langi nei me pese fa salma usa e se lo fie fa tai fo i le to fa wa e lo fina ngalo mai fina ngalo i tu po kala men nei le asa mo to ia ngale ia ngalo nga sa e tau ti ngai fa ilo i no vi ingo le tu wal mele le fina ngalo i le tu fia fa la wi lo no vi ingo lo lang ya to a mesala ya tangata ye o mo le lotu tangata ia o fisi nei la le mena mai le mesa ni yaswa pe te fisi me fole ia te wa na tam wa na tata nen mato fai pesele halo len mato fai pesele ta le o pese ia mato le mato komenio le palang mato mai lo mato le fola le karise ka ko dikole nei e o mai fai ali piti fa foi nei lo mato e te tau mafafu ala ia mato pese fia masio mato au lotu e to la na le Jennifer Fantasy na mato pese i wo mato pese mulmuri yo pati mapalang ia mato mai ali le mato mai le fafo ingun moti la tu lo sino matua na la tu mana kat ya atule e fi su ele kwa master fa tu le o lioma mali le sa le ton o sa vari mai lo sa lo sino matu tu mai ba yo na usawe fa so ta ya tu oto mato fa long to fa pes do fa pes o le cardino atonga cardino le sei sa molo se itonga e fai melanga lotu nei Australia e mana miela ni of pes Pacifica ia ai fai mela le la vili mo tanga te mena e tan no mai te longo minga o fa duele na happen mele ia mato fai pes na mai foi malanga se peta na sauni le no mata sa fulen malanga le tupu nei petania ia na su e fele se fai pese Samoa e pese ia fa solo matolio o fai pese tonga e sen man ia malo lo si leo a mesela le lo fiti o fiti le lo tu le engelangi te le pe mana tu lo tu langi le o Samoa ya ta to le se imto tu ta sidap sa fa pe o fe tu le pa langi no mai fa mon mole o mato e ka kuliko
Afa mai ele taulia pe Paul me le fai pe Samoa e fiu sur salamu lu tot ya fa yola bo ma fai pese afa mai la mana ola fai pese la Sinclair la fai pese lu te yai ya no walu le malam lama te lo mo to ya no te mi pese lu mo tu mai ta ya le la wasa le fin Filipino le tal no mai ya fia mo no mi lo telefone e fia bilme e fia fai le lotu le e mana ola mo to fai pese o fa oi fa taila le sime ye par me la kenson ma to lotu de e mo to mo te pese na le kakngati o me le fa ma fa mai ai o mato leo fa pe e fa mafa me e malo losi e leo fai mai ele lei mato leo e fa mai e malo losi e pa va pe o so mari e me le pique ma lo vinga ku vole ku langa fa la kapi e langa piki ma ko malo circa leanga mai o ko leo it was beautiful, very strong voice powerful, more powerful ya o fa pe so e an ma ko apese la vi sa o ma to le tua na mo ki vi ma ko pespa langi da ma ko pespa langi pe la ma ki us pesa mo e vi vi na le fo ka dinga Filipino pe ia la mo ki ko fa sa bo fa ngole ya le la mo piki na na vi di mai lo ke ma fo ka si ia o mai lo mo langa sa mo e ma lo la vale le tau tua ile tua wa ole o nga luenga nei te whaia. O se le tāua. Ia na whai mai kausia ia o mai e wa e alu Samoa e tau na talia lea au nanga o mai. Leo kalia inga. Ananga lo ke alu Samoa. Ke alu mako whamsingo. Ke alu mako whamsingo. Ia la ke mafaufawi. O la sufito, la sosfurongo o se tema. Na la kausia ia waru. Awangi fa pe me fam singonga e ko fo i me la suong le wo faida piti ia menanga karsi o kakalo ia mon mo fam singonga ma uma ko ia awangi me fai ko fo ala sus pulwong ona le la wa mai le resort o langa pikia o le power o leo se upo le leo le lo pole ia na tia polo minga le ya an meteo fo o la sa fudu mon mako va nga wasa o ver si bang po no ngala pe fo nga mo te si leng mang wi ai mele pa ta pesele me safata fa sanga mana ya fo i mai lol pesena ia o tamo tunga afa fa le nga pe on maseniai ia pole mo le tuai fo ila lo fa anga le mafuta mai fo i teisi misiona ai nga mal no fa ia me se fo i ia lio ma nominga lio nga tale to fa le tau langi ma nominga ia ai me se fo i lio misiona tau si ana tia ma lo laval unsa
Toi dua sumal tonu minute ona talo le tu lai valu talu ai le ua na to fa fonga mai musika matango fie ya me se o si fonga matango fie fausanga mai Samoa fausanga i sa fata mai Samoa talu ai o le o mafota mai le ona fa tua wal tato motunga afa fa le nganga fionga indiana tup fie ya famoina pasta manuia Samuelu fa felo ya tua ile nganga fa alo malo so i fo manuia pasta nei tu la le po malo fo le onsa ia o te whaatara whātua sofa mā walunga Iesu Keriso o tātou wali whaola ia ila tau sara whionga linga noa ia whape foi le whionga le tupau whaasina ia no malo sa ia ia lo lua lua i lua sai le nei po wa fo i le tātou porokalame lunga le tio ia ma upenga te whailangi ia whaatalo whātua sofa mā malo Iesu Keriso i le nei afiafi whape foi no whaatalo whaile pa ia o tātou atunu o Samoa ia lo mfai le mafuta mai lungo o tātou porokalame ia sata itas ia whape foi au tua ia ma tupu mo te mali o tātou atunu ia lo na whaongai na pel nei tau tua ma nei au nanga ia e whafonga i tātou porokalame ia iwa yaso taitasi o te whaatalo whātua suafa ma walungo Iesu Keriso i le nei afiafi o le sapati o le ali. Ia ua whamaror sau noa i lau sunga whawhengainga pasta ia po lau whionga whai leana tu fia whamina ta tonu lava lea nganga ia maua lava tātou suta inga ia nālo o whaelula mai le lofa malanga leo lea tua ia tātou i yaso umba a mesi vai yaso taitasi ta tonu fwoi lea whai sa maua tala a sa la tua ia sa maua fwoi ia le lau le whionga le masiofo ia tomai ia po le whare tua fwoi lau sunga le whawhengainga i ngase le tino ia tai tonu ia i le masa salonga ia tonu wa ini manuia wa la lata mai i le tina le ainga ina manatu la ia o mea ia na ia moli vi inga i le malwhaftai le tua wa a o mai lo me whapenei ia lo minga wa lata mai le tua ia te tātou a nei tu la i lau sunga le whawhengainga ia fia pele nganga i whawauta po kalame peo na i le vaiaso lea na o lo lei level tele o lo pisi ia whaftai tele lo whawanoa mai lava le taimi. Lea na ngata tā noanga i le vaiaso wa tea e tu sai ma le tā upu lea i wha ilo ilo lea lewa toe tā pāpo i se fina ngalo le tāto e kālesia e whakasa ia la to e tu atu i le fontanga i le luafe maliva e whapenao toe mo meisi stali tonu tāto malo le whaiwa a mata na a maia folfolanga le malo i tusa foi ma lātou tūlanga i lātou tūlanga wha le malo ia le whapena na tapon whasalanga mani mea o le amatua o tue i le tauna o iai. Lea se wha ilo i lau sunga le whawhengainga ia tau matamatenga wa a whika aku ngei i le whongkanga ngei le ngai whakari morisi se fulu masinga whamaka e mawhai al malonga whakoe whakari lisi se fulu masinga e mole kausanga fau pe o mea la au so whai lo le malo i so makimakenga leo kakalangoa i makimakenga po o le ase kulanga i ai lau sunga whawhengainga malo whaatai tele mo le whaapsiri o te manatu e le se tūlanga te haingo fie le mata upu o tūlai mai e mafua mai o le vavai tu vai lua le malo ia i lana tula fono pe il paua leo le au penga o lo whaonga ina le malo le taimi nei o le tula fono upasia mai le mawhai lavo na te suia po a o onga le hionga pa ia le atua po a foi ia mau ia male a o onga whamata upu sili wana ta pena atoa i eile whakasama tu ina atu i tonu e tau whamanino aile esenga o i tu ai ngā la fonga na whaatino ina i le taimi o Iesu. Ia ai mai se fo i o taimi o le whenga inga tuai. Peitas. Ia o le a ua sau le mau o le malo. O le ua tu mai le malo le tous fulu tasi o le masina le o iulai. E le stala o matuai fai se au. A faila e sinia lo ma le aso toru tasi o iulai. E le stala ina lava fai se au o le whakasa. Ia ona la alole o le malo e whatau nuu la tūtula fono. Ia whatasi ai ma le sauno anga foi le minsta o tupe maua ia le fioka ia tiala vea. Ia i le malo si anga i le malo la tau te pule aina i loa a seta le whaife au pe a whai e le usita ia le tūla fono. O le mea mua la tau te si ina i lunga le pasene o le ato e tu i lunga le se furu pasene.
e whaasala ai whai se au e tuaina le stala ia a rātou la fonga. Ia lona lua a whai e le usta ia lava e whawhiangainga. Ia ona olo leo le malo si anga o le malo e a watu wai tonu le malo a rātou a seta e pei o ta vale, bafale, mainisi a rātou mea tō tino. Ia whaatasi e fo i male, tina ngalo le malo e ala e sau noanga le minista. O le a iai le malo si anga i le malo rātou te o ai whalitupe e poloka ia mo teu ngā tupe a whaise au. Ia ave wha malo si a rātou tupe e te tonu o teu ngā tupe te tongi ei la fonga. E peila i le vātau matenga i le teminei. O leo atu e tari mai le e whakasa. E le aisa rātou whai unga e whai i le temine nei. Whai te le malo, le mea lai whina ngā loe le malo. Ua sauni le e whakasa po i e te tongi le tau o le mea. Te o le upu le o le consequences. They are ready to pay the consequences. O le tūla fono. A le ua mai le tusi a le whailau tusi. Ia, te ito e usu le fono le whakasa i le lua fespuruiwa. Ia me. Ia, ona toe lau di wai le o le matau. Te iei se suinga. Te le ai. Ia, olona e tūlanga whaingatā le nā. Ona o le ua pōlinga mai. Na o le e whakasa le whai le lātou pūsuanga mara mālo. Ea, awa o le vai aso le nei. Leo te anei. Ia, na mai, ai dei roi longa al konferenisi ia le metisi. Ia, ma ua whaasara laudungo o newspaper la observer. Ia, ua matuata lia aloa ia ele, e te tisi la foka. Oiso. Ia, ua iei foi la, ia saunoanga, te ona pailoa ele sunga le whateangainga malolo, manu malo, sunga ia Reverend Vaiao e te wati. Ia, o le tasi o whai te au sa vea foi masea, i tono le kalesia. Ia, sa whai foi pawhai lau tusi le kalesia o au. O le responsibility al whai se au, o le tutongi o lana la fonga. Ia, e fōringa maila, o le ae, ua tū tō tasiale e whakasai e fusu lava lātou ma le malo i lātou mau. E tusa malo lātou fo ia o ino le fionga pa ia le tua. Ia ma mea ua lātou tau sia e tusa ma le o onga le tusa pa ia. Ia lea la ua fōringa mai ua tani le me te tisi lātou ia. Ia e lātou te talea ina le mau o le malo. O lona i tū whainga tāla. O no le fōringa mai. E le aisi e ka le sia o whatasi e to alua ma le e whakasa e lango le mau. Ia ai o le mea monia. E le i lo uwa ai atu i le mataupu. E le malu e lue fo i le e whakasa. E le malu e lue ona e fōringa mai. Wa le mawhai e na whai e lauto e ina se whai unga. E le whai a lena manino al saunoanga a le whai lauto si le whakasa. E le whai e le komiti e lauto e ina se i unga o le whakasa. E whai e le fono tele o le ekalesia o au. Tusala o usunga fono uma ekalesia kaitasi. O la tuia la tu te whai, o lona wingala. E fōringa mai e tū mai per malo i lana ia mata whai oi malona malosi. Lewa au mai tonu. Pei ua, paua le waainga whanoa noa. Ona e pei e fōringa mai ua sopu atu le malo, a le upu ua laa atu le malo. I le isi la sanga sili ona onga lona whaatinonga wa whaina ia te tau o tangata. Ia e mai se foi o ia te tau o le lotu e tusa ma la tau foi tari tonunga ma whaavae. La e lima taita ina ia la tau tapua inga. Ona lea ua sau le pule whaapita. E pule le malo ia la tau mea tau tino wa la tau aseta. Ia wo ai la tau teu ngā tupe i tono partupe. O le a o ia i le malo e sangole le teu ngā tupe lea. Ma ave ese wha malo si e le malo tupe. Ia ma avatu loe i tonu o le malo. Ia o peila o nei vaenga ta ua ia e tātou ti tilo i e le teimile nei. E ia no utala no atu da so talua. O nei mea uma, o ni wha ilo. O le wha ilo o valo anga, ma pero ke tanga le fionga pa ia le tua. Ia i mea ua o ina e le fionga le tua. E ia no utau wha manino atu i le mātai o e luas purpa. Lea na tala no ai e su, ilo na uso ma le moto tangata e wha manino i ai mea umane. Ina ia mataala i tangata. A tutupu nei mea. Ia ona ino lea ua lata le taimia fio mai e. Amen. Ai, te fia tala no ai le wha alinga o lona mata upu e spuruto.
o lo sawa ina le fa matalaina tu se fa linga le malo si angala le fa pulenga le malo e mafai ai ona la to pulea so se tangata le na o lotu a tangata uma ia ona e tau tilo wa tau o tatou malo e fa tino ma implement ia me fo ia wa nga ia le United Nations e o le UN ia o le fa te tenga lea ona pe folinga ele itupu ile taimi fatoa uma na tuto tasi sa boa ia nei tu ai nga tulanga o le o fa malo si o se puler malo i me to tino fa se au ma fa mai ia wa baba ai tu ala ile nei taimi e pe wa mama sangia lava na fa se au vai se fa se au tau sinu ule te ngai ma fio anga ono le tu la pono ia wa e fa ya tu po ile mata u pusil fa se au ia ai sau foi le mata u pusil al malo e mata u tia fo ia ono le wa umana ma vai mea e fa se au ia o tangata wa umana o inga ile tu spa ia wa ia ile fa ma bala manga ia ia fo ia o mala fo tangata lotu wa me boni ia le na ma le laina ile se tangata lotu ele o to mala mai tu spa ia wa ilo uma e tangata tu spa ia ai ia o tu langa o le afionga pa ia le tua e te tau na sa olo na fa matala ina malo na fa mala ina ina ia o nga sai le tala de deia le tua ia ma le fa ta tianga o le fa tinonga o tatou malo o le monia i la uva ai atu le afionga pa ia le tua o lea ua o tatou le fa tau no ungo le mele valo ia le afionga pa ia le tua na fa ilo le angelu ia Ioane le moto o patamu o le o mai o le manu fe ai ona nifo i se fulu. O lea fa matala ai nifo ia po horns se fulu. E refer pe fa tau lea i mo meo tupu o malo e leo fa tau la i ni nifo o lo tala noa i whainga malo i se fulu. O malo losi e se fulu lea la tu la i mai. E tasi la lava la tau pule anga. E la tau te ngā rundu e ai fa tasi. Ia o na vea leo i la tau pei o la tau i o lea la tau raninga le malo le ta ua nei. O le one world government, o le new world order. O le toinga whainga malola le ai tasi tangata e pūlea. O le whainga malola le a le tala no i le fionga le atua. E taita ia le manu pe ai po le peace. Ia po le tangata. E le o tala noa i se manu le o manu o le tala noa i le tangata. Ia po le anitike riso. O le popo le ngala. Le ngai le aise convention. O le tele io convention. Ia wa umona sai nia ele malo au patasi po le United Nations. La sai nia i uma Samoa i mea uma. Ele to yaila se malo si anga o Samoa. La wa umana i oe Samoa i mea uma le UN. E o foi la i mea ia vevesi e lungo o meo fifata wa inga. O umana sai ni Samoa i lalo le World Trade Organization. Ele to yai foi se malo si anga o Samoa. Wa pulea i lalo le mea ta World Trade Organization. Bali United Nations. O le malo si anga la le fa pule anga fa United Nations. O le ala pe wata wau mai te tonu. Ia pe ala fo ringa mai. O le a tasile me sa wele pule anga. O le a pule mai le malo i le malo. E ale fo ringa mai. O le ato e au le pule le malo i le lotu. O le popole nga tele lava le o le taiminei. I tangata anu o le tata watu nu. E mai so e kalesia mana i tangata lotu. O le popo lenga lea, pise mea tau wha afefe le mele wa mai, mai o le a soa ho o i le pule le malo. O le fesidi la, le fesidi numero tas. E wha pētea o na whatino le malo, e le ise tū la fono wa whai o le mele. E le o ise mea ta o se legislation, o uma o na wha salina. E mai ise tū la fono, e pule le malo, i mea tō tino whai se au. E pule foi le malo, i tupe a whai se au tono wha tupe e leise tū la fon. E fōlinga la o le mea leo wha la mai, o se power, o se dominant power. E overrule ai le malo, ia tūlanga uma o ai a tatau a whai se au, ia matangata lotu, ia ai mai se foio i la tōlo au nei tonu e kāne sia. Peila o le vaaila lea i le tū whaleanganga. Se o tātou iai aso muli. O tātou iei le taimi o le whaatau no ungo walo anga le fionga pa ia le tua. O le pau ale mea ua tauna mataala tangata. Tā pena le anganga mataala masau niuni. O tātou iei taimi muri po le end of times.
ava ai foi lai le tusil na fa'alinga le matau po sputitu ala na fai pumulimbulia ona fa matala ia tusina fa'alinga mai ole fai longa lea la tu lai mai nei e tasi lava le pule sau uma ia ele fatonunga o malo uma ma e kalesia e o ile taimi tu lai mai ile malo lea ta ua nei ole malo ole one world government ole new world order le matua inga fainga malo le tu lai mai nei e tasi le pule anga ia ole alu tusa o mai tangata ia e tele se taimi e fa mala mai tu langa umai fainga malo na e sau tu se fa linga tu sai poi ma per tanga la to ia tu se tan yelu o me se sota ia ile malo ma tangata lo ole a pule le malo I tangata tona winga a tu lai mai le aniti ke viso e tu lai mai tonu fainga malo ia ai tu lai mai le si manu fe ai e tu lai mai tonu e kalesia mana tu fo ila tala tu spa ia e lua manu fe ai nai fa tala skutolu ma sufa o le manu fe ai e sau mai le sami ma le manu fe ai e sau mai le vao ia e tilo la tato o le sami e pe tilo e fainga malo o wai pe o le ocean o le me kava o mai le lalolangi o ila e tilo la tato le malo si anga o fainga malo lea o le a tu lai mai ai se tasi foi o aniti ke riso e na te taita ina ia va peidea o le a ifo i tanga talotu o le a ifo i tanga talotu ile malo si anga lea o ila le tau avatu ai se manatu ua o ile taimi o ke riso ua whaatau nu wina ai valo anga ma mea uma ua o ile taimi e pua ngā tia ai le kalestia ua o po ile taimi ua manatua e vai tusina wharinga mtau pasfutoro o le sila ulu le sila ulu le man ke aina ia le niko na por malo ai mai o lo ia le upu fai o le upu fai e peina tu inga sauno anga i o saune e o fai i au fai ngā ruenga le tua ia e le fa pe o te tala no atu o te tu a e pupuni fai se au ma tu langai ai o te tala no sa o a uia i le upu le tua i le mea ua iai ia a o foi tatou le anga nu o Samoa e se whaalualongia o nai paise au mai le amatanga ina ua tau o mai le tala le lei I Samoa ma a mai le lotu I tonu o tatou atu nuu I le tausi paise au o tatou tangata e o te tau tala o no o lo utua a ia o utua a ma mata tua I lo tama ma tua a o tua a paise au e whakasa umatangata e tate malama I le o langa ia tausi faife a tunu ma le tau tua lotu o tangata le mea foi lalea o lea foi e te fōringa ua alua le mate le tele le malo malo lato mai nai faife au ai le ai o tangata lotu le fai al fai unga o tangata lotu e tu foi tangata lotu ia ai mai sei le fakasa ona o le tau pui o lato whengainga mana tua foi o le whae whakasai e se mai ala tau isi e kalesia ona e o stil whengainga e umana o stil whengainga tu o stil whengainga e whakasai mana lato whai au e le pei o le metotisi e fitu tausanga ona to e si itia le o le whai au lesi e kalesia e whapea po le katoliko e pe tolu le whatausanga e kalesia uma e te sui iai I taimi a le kalesia lea o le mea nai pei a leina ma na mau tu le mau le whakasa ona le a manino lava tavari ona o latou e ese fo ilo latou fai e fai ai a latou e kalesia ma latou fai se au e peila o se mea lea o pe o tatou vevesi ua mua mai luma le tax ma le fai se au ile debate le fai ele tunu ai ngalo ai tatou atunu e le o le fai se au ma le tax le au tu o le mele o tupu o ile taimi a le atua o ile taimi ua amata o na whaatau nuuina o valoanga ma pere fitanga le fionga pa ia le atua leo tatu tilo I mea ia watu tupu o lona winga pa ua le mea ia tatia ia na mea pule le malo po fea nga iai ai tapena le anganga o la foi le mau tapena fa le anganga o tatu tangata ele e au ma foi nei tupe nau ma ia le malo awai ma vai e mamae le langi ma le lalo langi e mavae mea uma ai tu mau wale a fionga pa ia le atua e le li liu le a fionga pa ia le atua
e foi la le no talanoa atua o le tāua le vaenga lea ia ona pe ua mafuli tātou vai o le debate le mele tupu nei le vao fai se au e whakasa ma le malo ona la fonga ai a tātou woi le fatu le afionga pa ia le atua e le ai o le ua tātou wo ai le taimi o whatau nuu valo anga le talanoa ai le afionga pa ia le atua ua lata le taimi fio mai e Yesu Kristo ma tai o e lua sifulfa whaalinga e lua sifultolu lua le Tesalonia o lona matau koe tolu o loo whaamatala o mai mea o mai au te tala noa atu ai ona le lava se taimi tātou te whasoa ai maua le avanoa whaitau ai ona e malama lea mamanino le lei i le winga o mea ua tūlai mai le nei taimi ia tātou mātaala matatalo ia pea o le upo Yesu tātou te leiloa le itu pō ma le itu aso e a fio mai ai le atali o le tangata e pea o sa au tatala atu le tamata au pul nei po o fionga le pau fasina ia ina ai liu i ole fafita au o lo tu lai mai tonu la volta to malo ma le kalesia ia ele anga e le mfainta to o ese ama le upu le atua e tawona taula i mai ai lo tato fatu tua ua whamaro le sau noi lau fionga le ana tu fia whamuina po lo sunga po i le whaafengainga tani tonu nawa e tātou apo kalame i vaiaso uma e o se whamunianga tele ia maumalinga noa ia me se foilinsnia ia maiko le fifie e whalonglongo atu a o e tuwha mai e ala lea te manatu lava le tele o tuatuania e me se lava o lo mua foile le masiofo i tūlanga o ngasi o le tino ia e whaava noa mai lava lau teimi le nganga fifie ma le whaafatai ma moli atu ai le nganga fifie e sau noa mai ma tele o tūlanga mo mi e lof sosoani lunga le tātou pokalame ia e le ngata ia mātou a o le e ma whaina whaafonga ma ne pokalame le whaawinginga ma le whaailoilo me o tutupu mai ia e lo si tipeit i ngai whaife au ia ma le malo a pia fōringa o mea e lewa whaasosolo mai ai tala le tuspai o le atu tupu me le batuela o leo whatau waa le nei tūla e lau sunga le whawhengainga manuia ia tu lou lava e le ana le tūwhia ia pia whatau sala inga noa ma moli atu le ngang whiwhia ma le ngang whawhetai so se taimi lava te tuwha mai lunga le tātou pokalame wā wefe te le whalonglongo e le umalwhia whalonglongo tai tonu ia e whaifoi ma le alofa tai tonu foi le awa yaso ia ono lo o wha au ngase fo ia ma wha ngau i le whiongan masio whai ato mai moli atu le le nganga moli atu le mato whaftai tele lava anei tu la moli atu mato lo whaanga i le tina le ainga ia mese fo no whaalo ia mese fo i lau sunga le whawhengainga i whiau mga venga le whengai ma oe te loa ro tele lava lo sao nei po e inu mele la ititi a maini ia mele le tele na vai e tātou nei vai teimi o le whaawinga inga o le awhionga pa ia le atua o le watu tupu mai ala lava nofo manofo ia na le whaanongolongo lava le lotu e le loa pole amila ngaru le lotu e alu le lotu e alu e whaali le ofufou ma le avela na lafonga ia lapo e le loa va ai le mele wai e te oti loa e loa loa le tautia o le tūlanga lea le umis whamtalanga i lau sunga le whawhengainga ma lo lava le tāpena ma lo lava le sau noa wha tamari ia mwhaina ofi le upo le atua i e o lo whapena wa e tāpena i linga noa lo te muri Ma lo lava pasta mo tātou mta upu nei tūnau le aso. Ia o te oa o le o wata ata. Oa o whanongolongo atu nei pi ua tau ngau mai ia le fina ngalo o le taika o tala nei. Ma lo pasta. Whaftai mo le mata upu. O inga le leile whika ko mea ngala whau au whainga le mea. Tara sia ia o ngā pokalame ia amata o ngā ia pokalame le motu ngā awha whatua tua pasta. Ioe, ole, tasi nā autu nā ua le tātou pokalame. Ia maua foi e taika se isi sosoani tele mo lana tāwhena. E wai tira pia voi leanga o taika e whai malanga mai Samoa. Ia ma kele ia ana whe malanga inga i New Zealand matunu. Ia e tau ana lava tā pena i osu wha inga whiri. Ia wai leo moe foi le whiri la tau ia tele o ana wha inga moa tā penanga foi o lo tau mo whai. Ia e osu whai e taika. Pela tu langa leo lo avatu e pese fa maite por kalame. Ia o tātou e o fea e anga iai. Ai matau a tātou i le atua malana fionga pa ia.
le ia po o si meana le o te tualalo ia le ia le o se tari tonunga o se lotu o se mau o se kalesia o le tātou te tala noa i a fionga pa ia le tu o pifo meana le o te whasoa tu ai le neipo ia whafonga le tātou watunu e iei mea o le atu tupu ia o te mori mau watu o whaisi levan o ngā lue wha i matanga lue ngā toi pua malolo i nai mātou te wha lue wha lua ma le United Nations ia mau o wa ai le tele o mea e mana na o e saulo le mana onga o malo au fatas e pau le mea mana o malo au fatas ia o si ta ia tu le atu nu le ua e mai o le mai ngo tupe e fai tau miliona tupe e la o mai le e malo au fatas i le malo ma le malo e sta penai a tau sisila foi la il tatou vaenga leo ma dosa mo le isana ami le isana fita na o leo o fiti e ilan fita ale mele o tupu wa ave tatou leo i misiona le malo au fatasi i mea ye fita nga lulu ai le wa ave koleni mai ye tatou leo o koleni o mai leo tatou wa lo u la upenga wa lo fa nga ia upenga wa matona masani le sistema malo au fatasi wa le malo au fatasi ya ola ina tu le malo le fai mai la pionga pa ia le tua i fa dinga skutolo ia o atu no umalo langi le la oe e tu fatasi ia la tu te fasanga tau le kale sia le tu ia o ai le kale sia pian tatu tala noi amatanga e leo se ngo se lotu por katoliko por e faka sa por metutisi por asapio corpo ai o le kale sia o tangata kiusiano o tangata ia o le liu ese ma vai ese mai le lalolang ai o fola tu wola mole tu leila ole me tonu le e tau avatu ia sia u mata upule ile fa linga le ina ia masala foi tatu watu no wa mata i lunga upenga te failangi lawa mata introduce american mole ole sim ole sim e pipi le lima ole tangata polo na muau ia wa insert ele mole chip mole ka chip plate con pe sim card ia wa ye le mole nampa le al numero le no le tala no ye le falinga ia wa mafai na lu tangata fai ia na fata wa mafai na lu tangata fa ngala na nampa le e suela nga iti al wa fa ma in o tasila le fai nga ma lo lalang o le malo au fa tasila le ta tu tala no ye e da tu te running up la tu te pule ina le lalang ia o mela ia ta una ta tu mata ala ia o te fa maru no tu foi fa fo angal tato watu no ele fa pe o tala noi se tali to nungo se tapo inga po se kalesia a le o te tala no atu i mea ia fa mai ile fionga pa ia le tu ai le o po diuli nisi o lo po diuli nisi tangata la to te le o amana ia ina mala mai le swingo taimi ma le swingo me o lo tupu i le taimi ma le taimi ia pa wa ole tato woi le upu e masani ai le sito e ina o le matou no ia iloa ola ia iloa fo yok olo no ia iloa fo yok ia ole taimi vala au mai ele tua wa matua ta pena le tangata ia ta pena e alu fia aisia o foi la sai iloa ola la ia tangata la le iloa ia ai saulio ia kan oi ka ke kuai pa bol ka fia ola ko mai ni ngai aso io ko nga mela nga ta wala le o tu tala no el nepo ya fafta ia tu ia no fionga ta pau fa sina mas foi fionga ta sala ya mol neia va no a um faio na fata ngaina ya ta tu te fa soai ya onai manongi la vai ao ia ina ia ta pena le ola fa le nganga o sio ta tu watu no Samoa ia mata tu fa soai ile tua foi pe o upo fai vo tau tai ina ia au nei ta tu tau fia se mea ai fa so atu ina ia manuia Samoa ia mai so fuanga matupulanga ia o lo fai mai ia o matu nei sia unga tupulanga ia aua maua la tu fa manuia nga le tua ia ta tonu ia le aua te le lava lo sao de neipo ia o le pa malu tu foi le amo mai o le la folipo le fionga fertau sale i seu taika ia na te si la fia o le mangai o le taika ia wa lion al fatu tu ia le lawa mai ia le masiofo ia na toi pisi foi le lion arteka
e le se me sa lo to te kai mal sa lo ko te kai malanga o le to ini mai mana me o fianga ye pa le me ya wan ya lu ya le te kai o me le sa man fe ai le e ta ua ya ai wi ya Auale mea o te toe whaamarurua tua i le taika i lau sunga lau whali. Ia o no le taika le teimi nei. O lo peia o le mea o le waa foi le walua le ai sona tāpiti. O se ia foi le ia ele tusa foi ma se ia foi le wa au le iso na siu. Ia o te whaamarurua tu le ai. O le ngase foi o le tina. O nei whalave fa se ina tupu fa se il nei vai aso. Ia ua mafua foi ona le atole malosina avatu foi il fal mai sei tau sai malosi ai a leu toe faol ia le malosi ortina ia le tu ia pe ia lo na taua foi la le no tu ala lo le afionga il fascina por taika ia tatu tio ele upu foi se le ia se tu fa mau ia tatu tele malo lo siumi vai se kosoa wheelchair ngai ai se kosoa ale taua le au lai foi on o tala no atu vauia ia ona tatu nga ruenga fa so fatasi o tatu foi tatu te fau tua ia tu ala lo lesi te ia upu masai ni tatu tunu ia o tatu ato fe vai ai tau so fatasi ia amato vai ia fa malo si mai o to ia ai foi se me mana o mi ai sa mato ke sosoan ia mato fi sosoan ia fa fe tai tele mol nei po mol tato por kalame ele nganga maudunga na vai te manatu tasin mena misi la fodia male leono al fatu tua o le nganga pa ia le pe tato te tufai o lo fai makapi o te ia le la fa vai le te ka so le kapi se bese ia so ia wa kinei tu la ete pa ma vai mai ai inai pa anga ia mesi foi na ia inga lo fa penan fi fa longo mele sui fonga le sungal fa fenga ia tato te taltonu ia mai so fa mavanga tato filafilia le vai aso iluma ia na fangia le tua tului pele malosi ia to mai na sa mol mawina lo masio fo e fenga venga mai ia taule le balwa po pe a ke me kili ai va ole la to ofisa ia la te lo por navole lavale le malo longa ia no fo de tua fo il malosi fa penana so soania tuai i la ofionga wa finga venga lo finga i mala ofionga le ana tu fia por lo sunga fa finga inga ia fa fero ofionga ta pa fascina telefona fa tai po ofionga ta usala i linga no mo le tato po klame ni po fa tai mo le avano o paiona ba to se fa so mo tato o tu ia fa manu ia telele tuai o lo tiute ma fai lo finga iai ia wa foi le longo puia li o tato o tu i ke au paleanga ia mai se foi se tu lalo inicio mata o puta ua o tato so ifuanga anga le leile tu ile dai vai aso i tiu te mafaiva o le afenga ia ile nei vai aso o tato savalia e ila val manatu o le mo pe tato so ta inga ilunga o penga te failangi mar tato le tio ia tato te faso ai ia wa ia se so ani foi mo tato o tu no ia mo le tu foi na lo faanga fa manianga ina yo ai nga uma i tonu Australia ona ia wo ma paanga sunga i whawhiangainga, ia mai se foi o malu o tātou o tinu, ia mai se foi o nei tamari o se o tātou o kiwanga, nāre pa ia inga taulangi na mapu, ia whapoi whāpitu, malalato tāpua inga mau, ia o alo whaiva, ia i se au mati ute o walo tātou o tinu, ia whamanuia le tua i le nei pō, i rau whionga ta pau fascina, pe foi le whionga tau sala, ia ala whangia le tua, ia malu mea uma i le manolo na nganga pa ia mai ia pea le tau singa lo fa le tua i lo lua soifua ia nei taimi to ona nei fa muina manu Samuel mai Samoa fa manu ia tele le tua i le nei po soifua ia mai manu ia soifua basta suma tas minute ua te ai nei le tu live valo na te whaafonga mai tatou motunga afa whaaleanganga saunia i le ana tupfia pasta fa muina manuia Samuel ia whaaftai nau fionga tafa o whaasina i se met fieta unoa i tatou motunga afa. Ia le la ataua lunga i le pesele usu lava i le sunga whawhengai. Le pesele whaatatau le talia nei loa Iesu e vea mo whaola. Nei e tuwai. Whai uai le saunuanga le sunga whawhengai.
Mano. Pe o le pese le pe au tu ia pe o le launga fai fia wa. E le pese tu ai launga fai fia. Ia le pese le vo tu ai le a. Ai fa fai tele mo lo lang ina pe o le yong fa tu tu. O tele te me au no to te kai fa yo fe au. E sa mai le la ka pese le. Mo le tu ai la lo fa anga il faltua ia por masiofo ia tomai. Ia fa tai le tua o le ua fa long fo ia ua. Fa foi sia fo il malo sia te o il faltua po fo il masiofo no fa tele atu po kalame o ma o ta samo vi ingo le tua mo oe ia ma se fo pasta ia ma le no fo halo ia uma ta pese le ia o le tato fa tata noanga ma le sui o le tato SSIG mai Samoa ia usi mai alfa fonga Samoa So alafana ila tona talia ina olona suava au ai fatasi ina na tau samaana Natalia ina olona suava au ai fatasi ina tau samaana e fai mo filava ona fai lautara a fio mai Yesu o fea so alafana ila to Natalia Sekolah maleona minute ua te aini nei tu lai malo. Yori se ifonga mata mo fia na leona whātua. Pasta Mania Samuel pe ona tau whaafonga mai. I le tātou motu ngā awha futu ama mai atu. Se fonga mata mo fia fo il au whaipese mai fasto tai e whakasa. Taluai lea ua mafuta mai le sui o le SSIG Samoa. Whatalo whatuai lea nganga whaanoano. Na wafionga afa masanga welese. Le sui tai fono le SSIG Samoa malo le on sai mai malo fo soi fo manuia ile nei tu la le po ia e patalo fatu fo ile mamalo male pa ia la silasi o tupu mai ana mai se le mamalo le tatu o tunu o afion papa au I QFO o Australia mai se le lalangi ato e moliatu le matou fa malo mal fa patalo fa I au lau sina mai se le au whainga luenga tofi le tua o lo whawhare le malu I QSP o Samoa
ia ai mai se o atunu e mamao lo tau no pia iai. Pataro fatu fo i le tatou mafutanga e le SSIG. I sini ai mai se o tu o stete uma o Australia ma le larolangi atoa talofa lava. Ia le nau whaatalofa atu le awhionga tausala i nganoa, i lau awhionga matua solia whamasanga e whai mamato sui e mese foi le whaafonga o le mamaru le atunu e mese foi lunga tātou YouTube mo le sila fia o tātou atunu o le awhionga ia whamasanga e ia sa taitei whono le SSAG po le Samoa so whaatasi i Samoa ia le wase e maritu langa la lo whapenara ngā lue whaatasi ma le awhionga ia unasa mai tai loia Yuni Sapolu pe no lau si de fiai nei tu lai mo le tulanga fia mnanga faftai i lau sunga i polo fionga fo matua soli le talia le fatala uratu se noa se paion sili to for tato po kalame e tu sai matulanga ro yel tato SSAG i Samoa ai mes foi nei sini Australia nei ma lo so fu malangi manuia nai tulanga ia FFC le toi lau fionga matua soli a msanga tulanga tato SSIG i Samoa le fo wa sila fia fo mamalo le afa fonga mato sini Australia nei le winga le SSIG se ma faina e sa no lau fionga a msanga le tulanga lo ia nei tato SSIG i Samoa po ai tulanga wo ila to tamo fainga pe yo mei al famango nu mala fanga e me se foi po le ala to aim po le ala la to avanga tau o lo fa pena ona le filango lango to ia sini Australia ne peina e fa popula tulanga i au fa fonga mamalu le tunu i lau fionga matua soli. Ia whaapatai atu i lau fionga le tapu au fasina lau fionga to le fua e maise le mamalu o lo tau lau. E fia lava e wha lau ilo atu ma wha ilo atu waenga umai e piona silingia. Ole mata upu pe ona tau mo fai ai mata tau ngalu lue whaatasi ai e le mai elo tau sao ma tu mai elo tau tau au. Ai mata ngalu lue sa mo nei. Ole mata upu lea e winga le tula fono lea pe ona tau mo fai ai le malo. Ia ame sea pe li liwo tatu whanua paleanga nuu. Le pule lea sai le sao ma le pule lea sai le suli mai tatu umai ana. Mea tō tin ele whaleanga nuu. O lea o ele tula fono la le pe on tatu fina wina. O le matu tamu whainga i le vaiaso lea sa matu whailua i ona sa ave i le motu se la whain wha mua le malo. Ina ua avatu i tua i nuu mafio anga. Se au mai so lato la ngona ma so lato sao. E moli kai tele le tua e tusa ai o le tali wha. Ali mai o tato fio anga pe o le matu. Tavalia le matou whaamala maina o le tula fono le ta ua o le VEU, tusa o le Village Education Unit. O le whaamala maina o tatou tangata sa moa mai so awhia angata i tas. Ia manino malama i vaenga tele o le tula fono ae mai se foi le whaavai. O lo ua soli e le malo. O alo tala noa mai le tasi o lua o le whaavai. Ia ele mawhai o na whalili uina, ele mawhai o na mokesi, ele mawhai na lisi, ele mawhai lava se whainga. E o lava i le whaamatu watu te tongi eni ai tala, ele mawhai le whaavai peitai. O lo iai la lo ifo le whaavai le vaenga lua, pui lua. O lo whaapea mai se vanga nase tula fono ale malo. Peila o inale na whaofi mai e lo le tula fono le ale malo. I le lua afe ma le valu ea unoa ma se fisilingia. O lea ia te tau o i tātou, lea tala no mai le whaavai, tasi o iwa o le whaavai. A whaapi te mai ale, ua vai tōlu ar kapeneta. E ta tau la o na fisilingia le au pālota pe, whaita pālota lau tele la tunu. O i la tō e ana mea tō tino ai pe tai. Ua alu lava le whainga le malo, o na o i la tō o i ele majority. O le vaenga whaupu whai, ua tele nufua o la tō whaua, ina e fast full fitu la tō i la tau o loi tutonu, o le HRPP, o le eifo i la se vaenga whaapu whai, e ngai ane malo. Peo i ngā leta oto mai, ai fina ngā lo le palimia, mana malo o le HRPP. E tatau ana pasia e la tau pasia, o le ala na matou, tatou langa lo la le matau, e le whetaui. E iai le whaavai, o le whaavai o le malo Samoa. Afte e nai le tūla fono, ma le whaavai. E mawalunga atu le whaavai nei lo sisi lava tūla fono e whau e le malo.
ai peita o lea ua taumafai ia fao i le paiga faamalosi pei la o le tulafono lea na o mai ai ia palagi mai Australia pai le tulafono o le tulafono o le bank lea faaigoa e tatou o le torrent system a o faafogafoga mai la le toʻatele o mamalu le atunuu le tulafono la lenā ae fau e le mālō le tulafono le lua afe ma le valu tu'u i ai ma le tulafono lenā na o mai le bank e fai ia mafai ai ona pulisia le atunuu lea lae mafua ai ona le sitala mafua ai na fa'ataga lona lisi mafua ai na fa'ataga le mokesi ono i tu'uma i o lea ua avea le minista ma tausi ele po ia e o le pule lea sai le sa'a o le pule sai le suli o le pule sai ata i tātou e ana mea totini lea ua upia e le minista o le mātou la tau longolongo i salafai ia momoli fa'afetaitele i o tātou tua'a o lo lala mai i salafai na ua fa'agaetia i mātou ona o le tulaga lenei e leai se tasi o le mafutaga lea na mātou na ioina le tulafono ina ua avatu le asolua matou filoa'i ai i oi vaisala hotel o le talamoni lava te e uma le tuasau salega i le tulafono lea ae amata atu ia sau pa'i mai falelima na matua'i fesiligia e to'iina le amiotonu o le tali a la'auli sa avea latou nao atu ai o sui o le mālō ia le latou apito la'au o le avatu e fa'amalamalama peita'i ua malamalama o tatou tua'a ia e le'i atoa se aso atoa o le matou polokalame lenā i safa'i na le 3 minute o ina o le 10 minute na matou iai ia ta'ape mai sinu'u ua ta'ape le ofiafia e lē taliaina le tulafono o le tala lava ia sa fa'i ai ia ua atoa matuitolova'a e maise ia faia i le salmuli'aga ia i le taliaina i latou le tulafono e tau ona ave'ese ma le fa'aseā lava i le ali'i palemia e tusai o ana saunoaga le mafaupau luga o TV o televise ma le tio ia o le tala atu lea i vaisala i le aso muamua matou o mai sa le lologa malaga atu feagai mali'i uta i le ua Bruce ia fa'atasi ai masa'u sa matou fa'atasi ai inā fa'atasi ai masisui tamaita'i o le tatou SSIT sa moa o Maria ia o matou ia sa paia le galuega i lumaina sa malaga mai foi la ia taga ma fa'apea foi lo latou finagalo e lē taliaina tulafono sai ai fo'i sui o salologa o nu'u uma ia e latalata mai salologa e o fo'i faga ma o le tala lava e tasi e ave'ese tulafono o pei o le tāua lenā o le vaiaso lea la sa mafai ai loa ona ou ta'amilo i sava'i e fa'afeso'ota'i ina i o fio'aga la nei e fa'ao atu ai le tatou vi'iu mo le vaiaso pou taluai ona o lea sa tutuugia i le kalesia metisi mo konfrenisi sa to'atele i latou sa auai atu i ai peita'i la o lo'o tālia i le tani nei ia se vala'au mai pea mae'a ona potopoto a fio'aga nei o a fio'aga la nei sa maua se matou filoaʻiga ia o tafuatai o maota ia mauta i tafuauta e te lē fo'i se fa'afita auli o iai ele na ia o lenā fo'i la ua tali manino mai ia tamali'i fo'i na matou filoaʻi se'i fa'aolatia atu konferenisi ia ona maua lea o se filoaʻiga toe vala'au mai ai i te taimi tonu e fa'atino le tatou vi'iu i le vaiaso pou ia e fa'apena fo'i ia fogatuli ia o lo tālia fo'i so latou vala'au mai o satu paitea ia o lo ta'oto mai se'i mae a le konferenisi o saipipi ia o le alogo e nai tua'a sinasina fo'i sa matou failoa'i i le afioaga saipipi ia ona fai ai lea o le vi'iu ia e fa'apena fo'i nei afu o ia ona o afioaga uma nei e tele lava i le konferenisi o fale alupo la ona e to'atele le lamo sa ae o lo'i ai le tatou mataupu e fa'amasinoga o le ala fo'i lenā ua toe tolo ai latou mo le vaiaso atu i ona tua e fiaofia uma ia fale alupotai o tufu i le tala le tu'ua sa mafailoa'i
ia pe o tūlanga na o loo o ta o tu ai le tātou whamoe ai le o malo lo le vi o le SSIT le fua molo si lo fia mai se malo le tātou au whaafonga le fia Whaamalo le tanoa e lau e whionga le matua soalia whamsanga leo whaafonga atu le mamalu o le tātou watunu e me se foi a le whaamamanga o tūlanga i a wae e leo lama foi le mamalu le atunu i whaafui ngaluenga o lo whengai mo lau a whionga e me se foi le tamata iloia le whionga ia unasa Yuni Saporu ia me se foi le whionga ia whamsanga ata ia mana i te tupu mtamali o lo tō ngā leo le maua la tu sua whamali lo ia ngaluenga whitalo tō fitai tunga ia wa foi le se ava no le lei mo Samoa mo le lei o Samoa mo lumanai ia te tonu lava ia le si te sile i fofonga alofa le atua i lau whionga mtua soali tu langa foi pe ona e sau noa iai le aua whaavae foi inga noa le te tā ua le tato SSIT nei i sini Australia o se mea alo fofoina ioi o le mo le silafia e lau whionga afa masanga i o le aso atai au i o le a whatau nua tuai le mātou mea alofa i ta wale anga e vave teimi o tau e tuai mātou i a taltona tau nua tua tai au i o le mātou mea alofa i a wafo i le tau wha moe moe pei ona whemalanga i ei fo i lea a whioanga ma lea alalafanga i o le tau wha malamaina lava o tātou wa ia te tau i tātou whanua. Mo i lafa. Le si tu langa i lau whionga le matua soli ia le mo menfunea vanoa mo se lau le lei o le upu tātou se te mua leo tātou whira i lunga le tātou litio whasala lau le 2PACR 100.9 tono sini Australia nei malunga le internet a whapena fui lunga le tātou YouTube le Jennifer Foundation a mea mamuli atu foi a malu puenga i lau whionga matua soli a me se foi le mamalu le tātou SSIT i Samoa i por Samoa so whatasi a wale le ngā lulue whaatasi o se maui a whapenan awane mamulo tātou meto tine mole atu ai il mātou wha maruru tusa fwe mitulanga ni nā fonga fwe sa mātou whaia tulunga le inunga le Facebook ma tu vale telefasili ia mātou te wha maruru atu ai e leo o se sui a mātou o le sui mai i le sistete leo mātou ia awa tau e fua le ingoa mātou i sini e ui lea mātou te wha mangalo i le uso lea na whaia ia tua inga ia ma whaasoi sātu le tātou ngaruenga i Samoa ia e whaila o leo whatau wa e wha marurua tua e whamsanga e mese le tātou SSIT ia le afoi ni upu a lafo atu ia ono o lo mātou whaanoa noa lava ono e le o mātou na whaia i tūlanga ia e le maro lofo le whiri malti Apollo ia me le mātou te mole atu e fwoi nei ia wanoa whātu e se atu ai ia mātou nei ia tono esi lau i luma maram lama nei ia o le sui na whaia nei whamoe moe ele nofo i tonu sini au se tāria nau sau no atu tau sala i tu sai fo ma se mea lofa o mana tapena ina le SSIT i sini Australia sa role a whao o tu fo i se tu lau i luma pe a tu sa atu le angalei o le tua so i fo maua ia papatai atu tole fo mo le tatou avanoa e toi whamalmalama whamanino atu vaenga ia e pei ona o kia ua o le fionga ia nasa i un Saporu o ia si nia lea al tatou SSIT o ia lea o lo la tau tu whatasia se vaenga o le tani e whaasanga i le tatou palemia ma le whainga malo e winga i tula pono nei e le o mawhaila ona whaalau e tele a le o fa malmalama atu le ia malmamalu o Samoa o lo au whanga poto i atu nua i mamau ia me se lap sini mai si te o lo mau mai o le tāpenanga na ale SSIT o le pena na o lo pisi ai una sai un Saporu o ia po ila lea ame ia ila mātou whātua tuanga o a po ise ele ni o lo maua mai i whea lava o tātou tamwhanau e mai se o lo tau maa au ma lo tau miusia o lo fa o mai e winga i le Western Union e manino uma vaenga nei e le mpai ona o nasa foi o se lo ia o ia foi o se posta mai tai i lona tūlanga wha se tupe o ia foi la e mpai ona fa o mai a iai foi se me pa ulia ai le SSIT tamo o lo tampai lava unasa sponsor ata se manai ona alo foi la to umala nei o lo ia o lo tu fatasia
se tangi Ma o lola. fale au tō o fale au tō mai ina i Amerika ia o suluama mai Amerika o a voa mai New Zealand o le tatou master lawyer o lo iai ia o le alo o nasa i sapo o Josie fui maono sapo a tasi ai ma ia o i latou uma ia ma pa'u ta whaonga lupe muitalo o Eliota Sapolo ia o i latou uma nei whātasi ai ma o Linda Woodward o le latou sao whaaloia o lea tu whaatasi ai le latou i se tangi whaasanga i le tatou malo ia ma whai lava ona ame sef tu la pono nei e le pei te mi le sa whai sol te e tole fua o le swing o le tu awala ma pei sa siringi ai mātou ina ua mātou whailoa ai mātou maleota sua tele ma nase un Sapolo o leota o sua a leota sua tele ia ma pengai mali ia kasi foi man malu tupu mai e mai no fali ma to ia sa o avel petition e tu tonu le ainga fa u fai kapene tan ma to felo ing mo mo e ta ia ta sili ai ma to pe le almena ma to le fa la vela ve swinga ia sa sui e winga le menga o ta vale tu no sa mo o la tali wa sa tali ia ele a faina ia swing ona o la pa ia ele tu ai pe o lote lo le fatu o le tu o me to tino fa pele e sa mo e lele to roa ai ma au le vai e le mo fai la no fa matu o tu ele alu lo la tu pul e tau lava no silingia alo mo fa na wa me so tu mai o le tu o e ana me to tino pe o tu langa na e ma tu filo a tu te leta ria inga lava tu la fono wei fo ilale ta tianga le SSIT sa mo peona o lau si le fia fo i to tele o tato au su fono samalanga mai taimel si singafu ia le vaenga lea ia o lea lau tu titia uman tu fatasi tang ona to si sila lo le lungo TV o le a ami uma fio anga lo fa solo ele matu vi u e fai pese solo te ele te ni fai lai de tangi nei e awai mai foi lo ia mai ni sila melika mai na foi ia te auto ia o ina lai lo ai le mapu fonga o tato por kalame o lo panga solo ai mo muli fa stai tele Kaita. tupu mai se o alo matama fa nau o ila to o lo to ma le fa mo moi e fa ma lo foi fa ai ele pengo fie na tu o lo to tenga ai e tupe mea uma ai fa tele lo to lango e moli le mato fa malo lo to tele ma le loto atu nu e ia o wingo le upu o peselna e lunga lava le tangata fia fai atu nu o tu lunga mati tilo suel fa malama o fea o iai lo fasini manga le anga le mea to loa o sa upu le poe sa inga pe kua le inkia i lo lau pe o le winga le na o lo vai te maau iai ai o mea uma sa tupu i taimi o hosola mato tele o to e mafo pau ia ai wa leo le mafo pau o se el tatu sa o tauna tatu nga solo i luma o fata fea uma ia ni le fonga o ni leanga po isa nungo Facebook ma nava ia mato tama watu ma moli tu le mato ma lo ka ngoi lau whiunga ni matua so di te fato e se poi wata e foi taimi ta vesia mai ina ia sa mato tau po le pua mala watu e malu am i fale fina ngalo ma pa mo moenga me se au tatu tu asin me te foi o tama ana o sa mo lo pa fale le malu i tu e fio o Australia e moli atu la matu fafta ia te o tu umala o e lo nga patia o lo fatu tia o lo ma au ma lo milmusia e fatu tu mo ele tua me u fanga ngau al tatu maftanga ma le ai o lo tatu mafuta ele me fai foi de matu su ona fai a se mea e no malautu alalo e no foi malautu kapua inga e manui ai faiva
le a fo se poto mas to mai o ia te mātou sa moni le ai o le ua ye tatou SSIG e tatou te suala ule mea uma ai ai foi se mea fia mala matili ai o lo mau avanoa o lo ia lo mau foi nei mātou la avanoa wa le mātou te langolango i mawha malama vaenga uma i le atu i malama nei o tatou tanga o mata upu i yasi avea ia e toi maua i se mātou whilua inga o na o lea sa ta oto e toi whaili whilua inga ki avea malo ia whaatasi e male malo le o lo tau whaatau motu o le tele o isi ele pe o na maua i na mātou tāpenanga masa ili ia e pe o ele leo a tau o umana whaari liu wa ave le malo au yeilani ia tau o whafonga mai tu e o sa mo i o le tala manino ma le tala sa ole i o tu ele ia sa lisi le ili ia ua umana whaari liu le fo ila tāpena ia ele SSIG ia maua lafa se ele o toi tāpena whapea e tāpena ia ave le tu la fono o na o le tele o ele ia tātou sa pa ave siaman ia o ele la na a o iai lo ia le lei ia tunu i mamau i nai Australia tama whanau anu uma le sa ave siaman o le whamasinunga lalolani ave ia le mta upu nei ona mai matinoi lea ona toi whai ai lea o le whamasinunga tele i Samoane a le mta upu ale i tato ele Samoane ia o le utapena tato SSIG lo ia si nia ia unata mo le tu whatingo o le tato tan ia o nala ave tato whamasinunga e mana o mia i fo ilani o tau sui pe ha usa mali finangalo o lau tau fono ina e mana ia fo i ai e toi so ta iatu i le taimi o le a whailail tato mpa moe nei tato tele o toi whatantali te i whapea se i pasi pe a le mata upu ona e tu ngale mata upu pe a vea o le mea sa oa ia e pe ei tato o Australia o le a nofo tongi umai o tato ele ia ai ave le malo e pule i lato ia o le talatu le to le fo i le nganga mal falo alo nei umi fo i se tau talanga i lungo le tato leitio ai le panoe fai maini nei pesili lai ia ona pa umai le tato mafutanga ne fiafi le nganga mal falo ia ua whamalo i lau whiongan matua soali e tautonu lea wa malamlama fo i le mamalu o le atunu la fotuia i le whionga i le sui taitaifono le SSAT i tonu sini astani le whionga le tausala ia ilinga noa ia whapena e whingta fo i lewa paule sau noanga i lau whiongan matua soali tautonu e le uma whai aso le ali la tato to e whiningia fo i le vai aso ma le vai aso ilinga noa ia sau noa i whingta ia le whionga i afmsanga o lewa wa paufu tanoa e whafunganga le atunu. Whaftaitele lau a whionga le sui taitaifono a whamasanga. Ia taltonu e ai foi se anga tonu i lo ne tangata e tali atua i le saunoanga malamalama whaftai wa malamalama wa talinga e fia whaanongolongo pea ia o e saunovo e tanoa fo i lungo le ea ia wase malamalama anga le SSIG ia mamatou uma o lo i nei atunu taltonu fo ia whamasanga ia ono o tātaimi wa whaisi uti ai le umal fia mafuta tu pea matala no pea la to eta mfaisi sitala se si temi tele mo tatou ia ono fitine ia i lava tatou tula ia matatou minute ia tatonu ala ato e failele fionga tapa au fasina se si avanoa tele e tau te tala no ai pea wa lava fa mala mala mainga fo yo le tulanga e ui fo e aonga fo i lo sauno mai lungo le ea mala mati le mamalo Samoa lo au mau i nei atunu o Australia ia mau mai lango tato SSIG sini nei ia mana ia lavan mato maftanga mai pata fo sia mato maftanga tupu mai e le atunu o e olo me se nai tina matua o e olo anganga atu i tato ele Samoa ai mo nei tu la afa masanga o no tatain ia mai ia sau fa mavaenga ai o te lofa tele atu i lau fionga wa fo ia fuafuanga mo salafai me se fo io nu taitasi ia au male atua la wa fionga me se fo ile malo pulenga tato SSIG na
mai se nai lo i o lo tau fia ngai pea, ia mo nei taimi ia sau noa wha mawai mai ia le atunu, ai tātou toi whailoa i lea vai aso, pe a pule a lofa le atua e moli ai lo soifua ma so matou wola. Ia whawhitai atu i lau fionga le tau sala, lau fionga i noa e tusa ai ma tau noanga malama ia. E moli atu lau whamaloma, lau whawhitai tusa ai male mano whaau lau umpai e on tātou whailoa ai lunga o peau mangalu le ea. Nei tu la ia, whamaloa tu koi. I lau tau pito la au, i le whaingofi e lau tau tāpenanga. Ia moli atu lau whawhitai ma lau whamaloa i yo ainga uma o i tonu Sydney, Australia. O ainga foi mai le tu maloa ana numera tolu. Ia mai sata puala o fasto tai. Ia o tare longa. Ia o vaimoso. O i lato uma le luanga au. Ia moli atu e le whaftai ma le whamalo. Whaftai atu le mamalo le pontanga Sydney. Le ua mautinoa. Ia o le nā ua mautu lau tau puntanga ia e whapea tuai o i umai la tau fia lango i le SSIT ma le tāpenanga o le whamoe nei ia o nā ua iai ia i linga noa ma le fio ngā tau le fua meise mamalu le puntanga i tini so te whafso ta ia i fonga iai o i nei fo ia i sa moa tau malanga mai e tā ua leo mai tātou te o tātou te whalongongo ma ami whatasi tātou vi i u o i lava la le sui e sau mai Melipone, po le sui e sau mai Kunselani, po le sui e sau mai pea lava i Australia o fo i sini. Pena fo i Amerika ma New Zealand. Ia e tā ua lava le o mai le tato ofisa i lunga la paula hai. O le telefoni o le tolu tasi ia pia vala au mai fo i lau numela sa aviai. O le fitu lua valu li matasi fitu valu ale nei tu la ia e whaaftai ma wha malo. Moli atu ai fo ia manuia tele le pa ia man mamalu o tupu mai e mai se tampa na uta mo o ana mpapa au tonu sini ia papena fo ia manuia malolonga ai lava to faso i fua ia manuia tele le tio o lo tato filo ia kai lava ia so ia lo fio matua so li ia faso i fua to le faso i fua il ngano manuia le pia ia faso i fua so sifulu ma le ono minute ona tali o le itu laiva ia lo fionga tapa o fasina po la sofina ngalo nei taimi watoi yo le ta sifulu minute la te mana e sila le tunu le pesele fa tai fol mutu so li tele le o le wa mala matili le nta pule la ta fa so se temi ai pesele pe tal pesele pe la fa lo ta news no ana ye le fai mai lo ta news mo nei taimi ia talwai ona ta taimi ia malo sawe lo malta pesena ia ma fa solo to ya na ta fa ma va ya tu le malo le tunu ina fa fo mai le malo le tunu la fto fo ila to tele o lango ina le SSIT e pe ona yai ia o le fia lango lava ma ina ilo ia o lo tau mawhaia le tūlanga pe le malo al misili lava o le ngaioi ia mawhai se sao ia ua tātou whanua sa tinga ina ia tātou tua ia ai whaafunga mai ai tāla i mea tupu i Australia nei, Sydney, Australia. Whātalo whātu i lau whaasausonga Samoa le nei tūla o le pō. O le aso salo na tolu le nei o le masino i ulai lua apese funu ma le walu. Malo le ono sai malo le folau manuia. Wha malo fo i le taua tai. Au si mai alau whaafongo ni sini o tala fo ime o lo tupu i sini Australia. O se ua fia ina pese ia. O le tala atu le mamalo le atunu o Samoa i sini Australia nei. Oe o lo ua mawaina le whaamanuianga o le pensiona. La tau o lo tausi mai tupe maua le malo, le pension benefit. Sila fia foi o le masina amata le nei o le tausanga wha le malo. To tele i la tau o whaamanuia inai. Whai mai a la tau o whaaluaina le au whai o le benefiti te tau o na la tau mawaina. I le lua vai aso i le nei masina. Lona winga a whai o le unungali e a fese lau le au whai o le la benefiti. E te tau ona maua i le lua vai aso. Wa whaaluaina le atino i tupe i le nei masina tau a matau tau sanga.
Whaafitai fo ili whainga māloa o Australia o loo iai nei. Ona o ia whaamanuianga wa sapia ili mamano le atunu. Ai me se lava ina i o tātou tangata. O le asa tofi na se imawai atu nei, na moli mawina ai le sui o telefou, le tale ni o nei tua a mātua si o mātou mafutanga i mila. Na whaile mātua o ngā whaili, a wale whamanatuina o lo mātou waso whanau le asa tofi muli muli o le nei masina. E le mai ale ini ale toa ina o malanga o maa, i le whaoso ina o le pese, ai o le tāsalu fo i le whionga i a wha mausili le nema le pese le toa ina o le otongi. O le taina o le tane palau le whionga ia le li o whareti. Pule ale sunga ia tau ai amu ia tau ai ma le whionga ia lua manuwai tike li polo ai. I o la uasi ufofonga. Whaatasi ma le tau mawhai mai o le tamamatua ia afualo. I le tau ufofonga ina o pese sa moa o aso ua mawae. Wa le iloa i le whaitala faupo le ale i tu ai ngā le o tate pese ai. Ai langona i le loto le fia fia. I le whaataua ina i nei tua a mātua o le soifua matua, ma le tūlanga wai ai la tau. Manuia le sauni atu le wha moe moe. Le tau whawhata mali i o sina Liverpool Incorporated. O le isara e lumoni, e le ngalolo na nuu na whanau hai. Le aso ana nafi na mafutai fo i le Samoa so whaatasi le lalolangi, New South Wales SSIG Incorporated. Moa la tau whanotanga masani o siasa uma sia opa. Ai o le wa ai le telo le mafutanga ua mawae o le ai ngai tasi e ala i le tala o le finangano wha atamali. Finangano wha alo alo le pa ia malu a tupu matamali o lo i le mafutanga le SSIG New South Wales. O sa o ile isi upu fono mali se mea ina amana ia o fono lo ia i tupu le atunu. E le se pisa aina o le fia fia. Manuia loto la imai i le tofi perestene o lo a manu faulilo. Manuia fo ile alualuanga i luma o le SSIG New South Wales. O le asa fo i ananafi na tu whaatasia ai le unungali i fou i le sauninga o le whaipoiponga. Sa awa i le sui o le tātou porkalame le whiunga tapa au whaasina na te mori mawina le matanga o fiema mamalu o le sauninga i le malumalu tapuai a le e whakasale sunga i le whaatonu toia ina. Sunga Reverend Simeona Taifu i le itu la sumatasi le tai ao. O le alo whaasino le whiunga i a fui maono a suao a satasi manu mau, ma le whaletua i a sifanga mau manu mau, ma le tina i a ula tosotangi 5 o sasa o le tamai whaaipoipo o lenga Fiona mau la whaele ma le i whaaipoipo o Owen o sasa e maasani tātou i le ngangana lea i isi o taimi e sui whainga ai le sui a whaavae e se fo i whainga le sunga toi ina whaatono Simeona Taifu i le whainga o lea whaipoiponga wale muni ta ile unungali i le tautinonga o lo tusi e le tusi whaipoiponga ai watu ulava iai e le sunga i le whaatono toi ina Reverend Simeona Taifu le avanua i le unungali i whaipoipo e whaia i lava i la ua tautinonga o te iloa o le mea tonu lea awa o upu saule ngutu ua mai le loto fo i lea matango fia mea umo le aso fia o ia alo le atunu ia fuatele le niu ma ia uluola alofa anga mai le a fionga i le ipule o le tātou porkalame o Maota Samoa ovi inga o le atua e mai se o le au whainga luenga. Telefona Samoa i me o lo tupu tautupu i sini Australia saunia matapena ina ilinga noa litia sawa inaya ia male porkalame o Maota Samoa ovi inga o le atua. Tua iwa minute ona tale o le itu lai iwa. Ia. Lo fiunga tapa afsina e me keo ki kiro mai whape ngauri. Lewa ta o te mi a 5 minute tātou whamawai.
Ia mania neri ia 5 minute inga noa. Ia ela mai lava ia olo faanga. Ia mesi foi lango tatou po kalame. Ia but we never know if amaru lua tu foi malu le tunu. Ia tele o temi ta tele lopo sa o tala ia fai atu. Sa mo yelo fiona tausala. Mo le atu alo faanga i le fiong fo il tama ia Farani Swan i malfaltua ia malava le vala au so mai. Ia lofa tele atu mo oi Farani ma si o faltua mal no faalo. Manuia fo inga luenga tau amata o neiva yaso le ala sia. E me se fo ile sung falfiengenga ia Pasifika maiava malfaltua ia tala lei. Tina matua ia puna fsuyai. Lofa tele atu mo oi me se fo ile uso ia foleni ia misionali ia Manopes Fair Lynch. Lofa tele atu mo o lua mal no foalo. Moli o lofa anga se o tina lo mafuta mai. Ia Berenice tu lo fa au malesulu. Ma lo lava lonsa ia o meange o le pisiai. Ia meselana yo tuangane ia au malesulu tului. Ita male no foalo. Anga fidisi uao ti pesa male no foalo. Tu ifalfalu sa to elau male no foalo. Fa matuai no anga fidisipi fionga male no foalo. A meselu so ia pleitu matangaloa male no foalo. Ese vaa ia fa pefo isio. Ali ia urungia Stefano male no foalo. Mo te le atolo faanga mo oto. Uma meisa ila to uma. Oe olo avele mo to vi inga malato le tio fa fonga lofa tele atu mo oto uma lava mai selal mai mo mai lunga o penga te failangi lofa tele atu I la oto fati o tala semi ma le tausi ia sia no foalo mafuta mai Perth me se foi tu mo pesa o mafuta mai Green Valley Cornetsla lo mafuta mai Utah me se na tausala ia so tamali ai ono ia whapea foi ia sua tausala ia fua mata ai sua lofa tele atu mo oto malava o lo mafuta mai se uso I New Zealand lofa tele atu lo fionga savainaya puni pua savalinga whapea foi si o to lua ia Toyota malo savalinga to ale pai whatoanga avoa ma le whanau sa lofa tele atu mo oto uma. Fionga tapau fasina pe ini o lo faanga ia fa uma tato po kalame ia ma sauni mai lo maltape se muli na lo fa fo in maftanga al SSIG I se mato lau lo fa tele atu mo oto sungal fellow tusi le prestene me se fo il tupe ia le sina fo io stato maftanga le naitina matua ia Julia ia fa pe fo tina matua ia Margarita Isaac toi vai ia whapea foi. Lato umalava ua. Le maa ua tau sua foto tele o tau. Ia lo whaatu po kalame mo tau vi ingo le atua. Mo o tau uma nei tu lari fiaf. Mese se matawa sinsina. Sa au ni fo se matawa sina. Whamanatu lanta was whanau whai unga le. Masina nei. Ia. Ko anga ya oka ko pese matato faili. Lofa tele atu mo o tau uma. Mese fo tu la epa fai ai. Malfaltua ya maunga mu. Ia iwian tato le wheloa i ono le pisi. A o lo umana tua peital sanga. Semi masera nantun. Salusiva shake mal no foalo. Lofa tele atu mo o tau malava. Ia ai sa mo ai lo watu no upele I le loto maleanganga. Ia o tato po kalame na ne yaso sauni ni le fionga tapa o fasina mai se fo ile tato insinia ya Mike to le fo malo tangata ya fai fo I wale taula sila mai ne yaso po wasala fo ile ngangana sala ia I vala pe o le atala ele langona ia to mawase vaya Sofia mal saunga le mu tono ngaluenga tapua inga I malu fale tato filoa ile vayaso pe apule alofa le atua momoli ai lo soifua maso mato wola ai moneta I Samoa fa soifua ia mai de ta ele o mato wanganga ai tato sa il pese o sauni ale fionga tapau fasina fa ma vai ai tato por kalame Leo sauni mai tato o fai pese mai o I tanga il pese nofo I sala failo